ndabaramutsa mu izina ry'umwami wa Yesu Kristo. Nasema mu jina la Bwana Yesu Kristo. Uwo muririmbyi yaratangaraga yaravuga Uyu mwimbaji alikuwa anashangaa. Niwe yabwiraga. Niwe alikuwa anambia. Yabwiraga Yesu. Alikuwa anambia Yesu. Akamubwira ati tangaje ko Mungu tunashangaza. Kandi kuko niko bimeze. Kweli hivi. Byanditswe bitubwira igihe Manoa andiko natambia kati Manoa Samson agiye kuvuka. Wakati Samson alikaribia kuzaliwa habaye ikintu gikomeye cyane. Ulipitika kitu kabambi. Umugore wa Manoa, mke wa Manoa yarakishijwe, alikuwa ameokolewa, yarazwi n'ijuru, alikuwa anajulikana kwa Mungu, migambi, alikuwa ndani ya mipango ya Mungu. Nukuvuga ngo isema mbingu byohereje mbingu lituma mtume sakuro umugore kuja kwa Manoa, ivugana nawe imvugo isoma, akaongea naye maneno yanayoweka byari bikomeye, iko ni vigumu. Umugore yahise aza guhamiriza, mwanamke alipita akakimbilia kushuhudia mume wake, akamwambia hazuka, ulifika mwanaume, aravuga ati yakaga, akasema alikuwa anaangaa, aravuga ati malaika yanyohereje alituma na mimi, yambwiye abagabo ko ananiambia maneno makubwa, yambwiye ibintu bitwara, ananiambia vitu vigumu. Yari yagenderewe, wale kama metembelewa. Dushimira Imana, tunashukuru Mungu, dushimira Imana yuko tunashukuru Mungu kwa wakati wa leo, naho hari abantu bakishijwe, napo huko watu wameokolewa, naho hari abantu bagendeye, huko watu wametembelewa. Cyo gihe uwo mugore amaze mwanamke yule anaweza kushuhudia mwanaume, umugabo mume wake naye ntabwo yashatse kubakira ya kupenda kujengea ku by'umugore juu ya maneno ya mwanamke. Donc hano havuye Patrick, hapa kunatokea Patrick araje, Patrick anakuja na madame bararirimba, analeta na mke wake wakaimba, umunezero, ni furaha, twebwe turanezerwa cyane, sisi tunafurahi zaidi. Hanyuma nashaka kwambira ikintu kisha nataka kitu kimoja, itorero riba rikeneye ingo, kanisa inakuwa lazima ya manyumba zubakiye ku ijambo zimejengewa juu ya neno la Mungu. Nukuvuga ikusema iyo umugabo akishijwe, mwanaume kama anaokolewa na mwanamke anaokolewa, ndugu, jambo moja tu, ikintu gikomeye imbere y'Imana, ni kitu kabambi mbele ya Mungu. Branham aheruka gutanga umuhanda, Branham alitoa ushuhuda, aravuga ati nyuma y'umugabo mwiza, baada ya kupata mume mzuri, ati haba hari umugore, kunakuwa na mwanamke mwiza mzuri, naye yarari havugaga cyiza, alikuwa anasema yarari havuga Yesu, akakuwa anasema umbo, nukuvuga ikusema urugo iyo ruri mwima, nyumba kama uko ndani Mungu, iyo abamarayika wanashuka, iyo umugore kama mke anafunguliwa, mwanaume anafunguliwa, iyo umugabo ahishura, kama mwanaume anafunguliwa, mwanamke anafunguliwa. Donc umwe mmoja agize intege nke, akipata madhaifu, undi aramusengera, mmoja naye atamwombea. Ariko lakini mara nyingi hari igihe biba kuzana gusenga gusa, kwa wakati nakuta tu ni kufika kuomba tu, ukabatanga urugo rwubakiye ku ijambo, inakuwa si nyumba inajengewa juu ya neno. Iyo mwubakiye ku ijambo ry'Imana, Mungu kama anajenga ibindi byabyo byose, wengine yote hari yadusomeye ijambo rikomeye cyane, tusomea neno kabambi, neno kabambi ni muri Luka 18, Luka 18. muzi iri jambo ry'umwami igihe Petero yavuze aya magambo. Unajua wakati Petero alisema maneno haya, ni igihe wa mutwara, wakati baratubwira ngo umwe mu batwara, mmoja ndani ya watawala araza akimerera, akaenda mbele ya Bwana, akamubwira ngo akamwambia Bwana, shaka napenda ubugingo zima kwa milele. Donc hari ikibazo sukuvuga ngo umutware yarabuze byinshi, sikusema ule mtware kwa nakosa yarafite inzu, alikuwa na nyumba, yarafite akazi, alikuwa na kazi, yarafite urugo, alikuwa na nyumba, birashoboka ko yarafite abana, inawezekana alikuwa na watoto, yarafite ibikeka, inawezekana alikuwa na kana, kuko ibyanditswe biratubwira ngo yaratunze byinshi, alikuwa mtajiri. Hanyuma abaje umwami gutyo, aliposwali Bwana vile, umwami yaramubwiye, Bwana alimjibia ati okay, sema sawa, genda mu madini ukora icyo bakubwiye, wende pale ndani ya madhehebu, nende pale atakwambia, wakikusema maandiko utii. Aravuga ati ibyo akasema yale nayatenda kila mara, ngiri muto, nagenda mtoto mdogo, ijambo ry'Imana, atina na Mungu, jewe nkora icyo bate, mimi nafanya wenyewe naambia, ngiri dini na hii sehemu yangu, aramubwira ngo, akamwambia uze kimwe, unakosa kimoja, nukuvuga hari ikibuze muri wo, ukikosa ndani mwako, aramubwira ngo, akamwambia ikibuze rero, kenye unakosa, genda wende urishe byose, uzishe mali yako yote, ukimaliza urudi ukuje nifuate.
ikibazo cyakivuze. Ndugu, hapa swali lianza. Donc aya magambo Patrick yadusomea. Maneno Patrick atusomea. Na magambo yale ni maneno yana uzito. Donc umwami Yesu amubwira. Wanapita kama uzisha mali yako. Maliza uzisha. Urudi kisha nifuate. Hanyuma Biblia inatugira ngo Biblia inasema yule mwanaume mtazama. Akasema huyu mwanaume apende nimfuate. Aliwahidi. Akageuka akaangalia ngambo. Alilegaliza. Akajizubalisha, aratangira buhoro. Akaanza enda pole pole. Aligendera. Akaenda. Niko Biblia itubwira. Vile Biblia inasema. Yesu aramureba. Yesu alimtazama. Amitegereza. Akamwangalia. Arahindukira areba abigi. Akageuka na kutazama wanafunzi tena. Akaona kwa Petro. Noneho arababwira. Kisha akawaambia. Arabwira ngo biraruhije. Sema ni vigumu. Biragoye. Ni vigumu zaidi. Na magambo aremereye. Ndugu, ni maneno yana uzito. Hano bavuga umukire. Hapa wanasema mtajiri. 25. 25. Somera 25 ndetse icyoroshye ni uko ingamiya yanyura mu zuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibazo kiravuga. Swali langu. Hano hapa imvugo bakoresheje masema wanatumia ntabwo ari ikoreshwa muri Marko 10. Si ndio wanatumia ndani ya Marko 10. Soma Marko 10 frère. Soma Marko 10. Somera 22. Yesu arabarimba. Yesu akawatazama. Yesu arabitegereza arababwira ati ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana ko siko biri, kuko byose bishobokera Imana. Mbabarira hera kuri 24 abigishwa be batangazwa n'amagambo ye. Nuko Yesu arabasubiza ati, bana banjye, ni ukuri biraruhije ko abiringiye ubutunzi binjira mu bwami bw'Imana. Ndiyo n'imvugo isobanutse. Abiringira wenye wanatumainia mali. ni ukuvuga abakomeye wanakamata wenye wanajileta vitu ya dunia. donc urabifite Uko navyo. umugore wawe Uko na mke wako ukomeye. nampenda zaidi. Uko hano Wako hapa ntabwo baje kuvuga hawakusema amazu gusa. manyumba tu. Yavuze amazu. Sema manyumba. Avuga umugore. Sema mwanamke. Avuga umuryango. Sema jamaa. Avuga abana. Sema watoto. Donc ni ukuvuga ukomeye Mwenye anashika nguvu. aravuga ngo Akasema enfant bana banjye watoto wangu, nshuti marafiki, ntore nimechagua. abona toranije mwebwe mutega amatwi. Ninyi msikie. Biraruhije. Ni vigumu. Yavuze ngo il est difficile à ceux qui se confient aux richesses. Biragoye kubiringira ubutunzi d'entrer dans le royaume de Dieu. kuba kwinjira mu bwami bw'Imana. Imvugo isobanutse. Maseme na yeye Ni ukuvuga iyo uboshe, ukifungwa, iyo ufashwe, kama iyo hari ibigukurura kuna wenye wanamulinda hapa mjini. Kuna shida, hawezi kufuata Yesu. Mtu hawezi kufuata Yesu mkulu kama na ngambo. Ushaka kwereka leo. Atawaambia. Sura muri Luka. Rudi ndani ya Luka. Amagambo Patrick yatusomye. Maneno Patrick ametusomea. Igendaza gufata umwanya muto. Zimetakamata muda mfupi. Kamata muda mfupi. Nta kibazo. Luka igice cya 18. Luka sura 18. Umurongo wa 28. Mstari wa 28. Petero aramubwira ati, dore twebwe twasize ibyacu turagukurikira. Donc nous avons tout quitté. Utwaretse byose. Twasize Tumeacha byose. mali yote. Ibyana leo. Venye vishindo ile mwanaume. Ikibazo kiri
kiriho ni kiri. Shida iko nini? Abigishwa nabo bari bamaze kumubwira. Wanafunzi wanaweza kumwambia. Nimumva amagambo bari bamubwira. Sikia maneno alimwambia. Amaze gusaba uriya mugabo mbere ya bintu birungi. Aliambia ule mwanaume maneno magumu. Ku murongo wa 22 mstari wa 14 alimubwira ngo une chose Thomas. Kimwe gusa encore. Kitu moja nakosa. Une chose Thomas encore. Ikintu kimwe ubura. Vends tout ce que tu as. gurisha ibitunze byose Distribue-le aux pauvres. maze ubihe abakene Et tu auras un trésor dans les cieux. niba uzaba ufite ubutunzi bw'ijuru. Umugabo yamenye ibyago. Mwanaume alikutana na shida. Umugabo yamenye ibyago. Mwanaume alikutana na shida. Niyo nzira y'agakiza. Hapa ndio njia ya wokovu. Ndashaka uno munsi. Napenda siku leo. Uno munsi turaza kureba Imana Tutaona neema Mungu ametufanyia. turaza kureba akaga amatorero ya message ya Shida makanisa wamekutana nayo. ibihe biruhije abantu bagiyemo. Watu wanaingia ndani. Noneho turebe Kisha tuone. abarokora Na sisi tumeokoka. abakize biriya Tulikuwa na maneno yale. twakizemo Tulikuwa na namna gani? ubuntu bw'Imana. Neema ya Mungu. Imana yagiye iroba, Mungu alikuwa na vua. yagiye ikura kamwe Alikuwa na irokora toa moja ndani. kamwe gusa Moja moja. igakuramo umwe Akatoa mmoja. abandi bakabona aho Wengine ngaho. wakabaki pale wakisinzia. Ntabwo baba barutaga wubu Ndugu hakuna wasikia kitu fulani. aho wasize basinziriye ntabwo baba Wale waliacha wakisinzia kwa sikia kitu fulani. Ni neema. Imana yakugiye. Mungu amekurehemia. Nimurebe cette condition. Waona shurutisho hii. Donc umva uko avuga Sikia kisa anasema. une chose te manque encore. uracyabura kimwe Hari ibintu ufite Kuna vingine bidafite ntabwo yabyanze. vyenyewe uko hakuvikataa. Ntabwo yabyanze. Hakuvikataa. Yari umugabo Alikuwa ni mwanaume. byanditswe biratubwira Nani kunasema? tugiye hariya muri Mariko 10 Marko sura 10. baratubwira ngo Wanasema aramureba akamtazama aramukunda. akampenda. Sibyo niko Biblia itubwira. Vile vile inasema Areba wa musore tazama kijana yule noneho aramukunda. kisha akampenda. Friend, ni ibintu bikomeye. Mambo makubwa. Yesu aramwitegereza aramukunda. Akampenda. Ni ukuvuga Ni kusema hari n'abandi yakunze sana wengine alipenda. basigaye basinziriye Walibaki wakisinzia. aho bari bavuye. Wale kwenye umetoka. Noneho twebwe aho turi Sisi kwenye icyo turicyo Kwenye tulicho. icyo dufite Tunacho. cyangwa Tunatafuta ndani. abashaka yuko tworoshye. Haipendi tuelekeze njia. Ndio murumva ibyo mvuga. Unasikia mwenye anasema? Ndio Kweli. abarokore Mimi ameokoka. babandi bakeneye. Wale wadogo. Donc Yesu abwiraga Yesu anaambia watu. arababwira bose Akawaambia uwo wote. yabwiraga Wanyana wa mugabo baravuganye. Yule mwanaume aliongea ndugu. Birashoboka ko wowe Inawezekana wewe. uti bumuse Mimi hata mu mucyo nikiomba na kuona nuru yumvira ijwi ry'umwana na kusikia sauti ya Bwana. akakubwira ko uyu mugabo yumvise. Hata kwambia kama huyu mwanaume amesikia sauti ya Bwana. Ndio turabyemera. Tunakubali. Yavuganye nawe umunwa ku Aliongea kinywa kwa kinywa. ibyanditswe byongeraho Maandiko kaongeza. Yesu Yesu aramukunda. akampenda. Hari abo wasize hariya Waliacha kule kandi bari beza. tena walikuwa Uyu wazuri. mugabo yari mwiza. Huyu mwanaume alikuwa mzuri. Ubwiza bwe ntabwo Yesu yabwanze. Uzuri wake Yesu akuichukia. Yaramubwiye ngo Alimwambia il te manque encore une chose. alichuli kimwe ujibuze. Ibindi yarabyemeye. Wengine yakubali. Ntabwo yavuze byose. Hakuchukia yote. Ibyo yarabyemeye. Yakubali. Ntabwo yavuze ko ari bibi. Hakusema kama ni vibaya. Aramubwira ati ariko hari ikintu Lakini kuna kitu kugira ngo unakosa. ube mu mukeri. Ili uingie ndani ya bibi harusi. Itegurwa rirabije. Kutayarishwa ni vigumu ndugu. Ntimushake ko turengeze. Msipende turegeze. Ntimushake ko tworoshye inzira. Msipende turahisishe njia. Benshi bayicemo. Ili wengi waweze kupita ndani. Ntabwo ari byo. Si vile. Inzira iraga irafunga. Njia ni nyembamba. Uko twigira imbere n'abantu. Hizi tunasonga mbele inazidi kwa nyuma. Umuryango urafunga. Mlango na kwa nyembamba. Bake baracamurira. Chacho watapita ndani. Yewe. Mimi sasa. Wewe sasa. Uko ndani wale. Wale kwa ndani. Wale sasa. Aliona. Akababwira. Akababwira. Akababwiye. Akababwira. Akaze. Wakavikubali. Ni muri kibazo cy'uyu mugabo. Mwone shida mwanaume huyu. Uyu mugabo andeba ibibazo nanjye. Huyu mwanaume analeta shida na mimi. Ba Petero bagize ibibazo. Wa Petro alipata shida. Yesu aramureba. Yesu alimtazama. Aramwitegereza agenda. Akamwangalia akienda. Akimwonyesha mgongo.
Mwaze. tekereza fe Waze ndugu. umugabo afashe icyemezo Mwanaume kamata msimamo. cyo gutera umugongo Yesu. Ya kutupilia mgongo Yesu. Yesu akamubwira ibyo akora. Yesu akamwambia anaweza kutenda. Akumva bidashoboka. Akasikia iwezekane. Amara kumva bidashoboka. Akasikia iwezekane. Agahindukira buhoro. Akageukea pole pole. Agatera umugongo Yesu. Akamtupilia mgongo. Yarangiza agashangira. Akaanza enda. Akaanza enda pole pole. Imagine la scène. Wewe wazi ile mchezo. Wazie mambo yale. Uko byari bimeze. Sisi biliendeka. Biblia tubwira ngo Yesu aramureba. Tazama. Yaramwitegereje. Araceceka. Kanyamaza mbele. Yule mwanamke kaenda. Ona kisimani tunasema. ngo Andiko nasema. Aliyeukia wanafunzi. Akawaambia watoto. Yesu yagaragara ba Petro baramutagana. Yesu wa Petro kuna mzidia kipimo. Miaka lakini akaita watoto walikuwa watoto wake. Kwa tofauti ya mtoto wake. Na mwenye amekataa mtoto wake. Akaja akamwambia tena kwa mwanamume mzuri. Kwa mwanamume mzuri. Watabia mzuri. Afanya biashara. Anapenda na anapenda usimamizi. Anaomba Bwana pekee. Hii situation catastrophique. Hii namna kushangaza. Yaje à la bonne source. Alifika kwenye chemchemu nzuri. Kwenye mashamba. Alimwambia tena kumwambia. Yesu akamjibia cha kutenda. Ndugu bwana tupilia mgongo. Akaenda. Yesu aramubwira. Yesu akamtazama. Yagiye Yesu amubwira. Alienda Yesu kumwona. Natwe harabo tubona. Na sisi kwa leo tunaona. Bateye mgongo inzira. Wanatupilia mgongo njia. Yarangiza kaje. Akimaliza na kwenda. Hamikiriwa mzima. Ndugu, hakuna michezo ndani ya Mungu. Hamikiriwa mzima. Hakuna michezo ndani ya Mungu. Yesu anakuambia. Kama sasa ni vigumu. Ko uwili. Mwenye anatumainia. Nikusema. Mwenye anafungwa. Ukunda. Mwenye anapenda. Uwate. Mwenye anapenda. Kutuzi gizi. Juu ya mali ya dunia. Heshima ya dunia. Kizoga. Uzuri wa dunia. Nguvu za dunia. Biragoye ko ni vigumu aragwa ubwami. Hawezi kurithi ufalme wa mbingu. C'est le royaume des cieux. Ufalme wa mbingu. Amaze kumubwira ayo magambo, Malisa kumwambia maneno yale. Abigishwa bakoresheje imvugo. Wanafunzi walitumia neno. Baravuze bati, wakasema noneho sasa ninde azakizwa ibaruko bimeze. Kama ni vile nani anaweza kuokolewa? Mbona sisi tuko na manyumba? Ikibazo uyu mugabo yagize. Ndugu, shida mama alipata nayo. Yesu yamubwiye ngo byo. Yesu alimwambia vyote. Yaza kumubwira ati genda ugurishe ya mirima. Kama alimwambia wewe uzishe shamba, birashoboka ari kubyemera. Inawezekana angekubali. Cyangwa se yamubwira ati genda ugurishe ziriya. Akamwambia wewe uzishe zile ngombe. Birashoboka ko inawezekana angekubali. Ntabwo ariko yamubwiye. Akamwambia vile. Yamubwiye ngo alimwambia fa wewe ufitiwa. Genda ibyo ufite byose. Iyi ni condition sine qua non. Hii ni shurutisho. Kubagomba kwa muje. Unyapasha kwa ndani ya Biblia Luka 14. Luka 14. 33. Nivuga phrase. Sikia kisi nasema. Soma 33 yonyine. 33. Nuko rero namwe umuntu wese muri mwe udasiga ibyo afite byose ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Hano hari amagambo abiri. Hapa kwa maneno mengi. Renonce. Nasema cyangwa kiti. Fera ko twatandukanye. Ni kimwe. Renonce nukureka gukwaho. Kite nugusiga. Nugusiga. Kuachilia. Ntabwo wabisiga. Hawezi kuachilia. Utabanje kubyara. Bila kuvichukia. Hano ni renonce. Iyo ushaka kuba wanafunzi. Ntabwo ari bose bashaka. Si wote wanapenda. Abicaye bose ni bashaka kuba disciple. Wote wanaketi hapa wapende kuwa wanafunzi wa Yesu. Ariko ni wewe rero. Lakini ni wewe naangalia. Dore condition. Wanashurutisho. Hii ya mbele ya kwanza. Renonce. Kuanza kubyara. Kuvichukia mbele. Bikakuvamo. Inakutoka ndani. Wale ukaribu. Ukimaliza unaachilia.
icya kabiri rero Ya pili ni ukubitera umugongo. ni kuitupilia mgongo. Ahangaha il était question de quoi? Hapa ni kuhusu shida gani? Frère, kuri murongo wa 18 pardon 29 19. Yesu agiye gusobanura icyo ba Petero banditse. Yesu anataka kuwaambia wenyewe wameachilia. arababwira ati ndababwira ukuri yuko ari nta muntu wasize inzu ye Inzu Kuna wenye meacha nyumba cyangwa umugore umugore au mwanamke cyangwa bene se cyangwa bene se au ndugu zake cyangwa ababyeyi cyangwa ababyeyi wazazi cyangwa abana kubw'ubwami bw'Imana. Frère yakoze ku ipfundo. bali kugusa kwenye fundo. Nshaka kubabwira ku bijyanye na preparation de Tunakwenda kuhusu kutayarisha harusi. uboheye k'umugore Ukifungia kwa mwanamke na tena agucisha bosha twa anakupitisha kume na kushoto. ibagirwa cyo kujya mu ijuru. Mambo ya kwenda mbingu sawa. Tiyo iba bana bawe ari igipanga Ndugu zako walishakuwa miungu. Frère, ufite problème. Uko na shida. Ntabwo ushobora kujya mu ijuru niyo mitwe. Hawezi kwenda mbingu na ile mzigo. Ashaka Yeye anapenda renoncer wachukia à tout ce que tu as. vyote ulivyo navyo. Ni ugutangira mu rugo rwawe. Ni kuanzia nyumbani kwako. Famiye y'umugore Jamaa ya mwanamke ntabwo ishaka kujya gusengera muri iriya tora. haipendi uingie kuombea ndani ya kanisa hili. Uretse kujya gusenga Imana y'ukuri, Unaachilia kwenda kuabudu Mungu wa famiye kweli y'umugore wawe utabishaka. kwa kuwa jamaa ya mwanamke wako haipendi. Ikibazo kirahari. Shida iko Umugore, mwanamke, ababyeyi, wazazi, abana, watoto uzire kugusa utajitetea nini? ni bike atatubwiye. Ni mambo gani kutuambia? So none akavuga ati Kisha anasema iki ni ikibazo cy'umuryango. ndugu, hii ni shida ya jamaa. Barawanga. Jamaa wetu wanaichukia, wanaisema kila mara. Ninde wakoheye ku muryango? Nani anakufungia kwa jamaa? Ibyanditswe biravuga ngo Andiko nasema, kubijyanye n'umugeni, Wataambia harusi. kubijyanye n'izamurwa, Watakunyakuliwa. kubijyanye n'abana b'imfura, Wazaliwa kwanza. renoncer à tout ce que Kuzuia tu as. mambo yote ulivyo nayo. Niyo condition Ile sine ndio suluhisho. nicyo kintu cya mbere gikenewe. Ndio kitu ya kwanza lazima. Icyo cyananiranye, Imekishindikana. ibindi uri buraza kurusha abantu gusa. Mengine yote unakuta tu kusumbua watu. Uri buraza kurusha abantu. Unakuta sumbua watu. Donc aravuga ati Yeye anasema, nous avons tout quitté. kwa sisi zose. Hanyuma nimurebe ikintu gitangaje rero. Muri kitu cha Iyo kushangaza. wemeye kubareka, Ukikubali kuachilia, ukikubali kuacha, nta gihombo kirimo. hakuna gihombo ndani. Donc 29 29, 30 rero 13. utazongerwa ibirutaho cyane muri iki gihe no mu gihe kizaza agahabwa ubugingo buhoraho. ndiyo muri kino gihe Wakati wa leo azahabwa atapewa ibiruta bya bindi. zaidi ya hili. Donc c'est la bénédiction Hii ni mibaraka. y'abana b'imfura. Wazaliwa kwanza. Aravuga ngo Anasema, na bya bindi byiza ndani ya dunia muri kino gihe wakati wa leo azahabwa atapewa ibiruta ibyaretse. zaidi ya vyenye ameachilia. Hari ibyo yaretse, Uko vyenye ameachilia, hari ibyahawe. uko na vyenye alipewa. Aravuga ngo ihosonga Kubazakira. plus Ibirenzeho ibiruta utapokea iyo zaidi. twaretse, Kama tumeachilia, kama tumekubali, twafashe uwo kama murongo, tumepata mstari, ibintu bihita bigenda neza. mambo yote yanaendeka vizuri. Aguha abashiki bawe Anakupatia dada zako mpya, aguha abanyoko anakupatia bashya, mama mpya, aguha bene so anakupatia ndugu bashya, zako mpya, akaguha n'ibyiza kisha anakupatia na mambo ya dunia. Kama uko ndani ya Yesu, biri muri Yesu, biko ndani ya Yesu. noneho akavuga ngo Kisha akasema unapewa zaidi. muri kino gihe Ndani ya wakati leo unapewa zaidi. igihe kizaza Wakati utakuja utapewa uzima milele. Ile swali napata jibu. wa mugabo yashaka kugira budashira. Yule mwanaume alikuwa anataka uzima milele. Hapa sasa nasema abangaba basize byo, hao waliacha yote. ndashaka kwabwiza uko Napenda bisha kweli. nta wasize Hakuna mwenye aliachilia. yatangiriye kuri mezo
alianza nyumba matope, akurikizaho les parents, akafuatilia wazazi, akurikizaho les frères, wandugu, akurikizaho la femme, mwanamke, akurikizaho les enfants, kisha watoto. akavuga ngwino bibiri, Akasema ile ukiviachilia kwa kuwa unanipenda, ati muri kino gihe ndani wakati wa leo zabikuba incurisha, nitavizidisha mara 100. mu gihe kiza Wakati takuja zaguhugirwa bora atakupatia uzima milele. Ni byiza cyane. Ndugu, ni vizuri zaidi. Imana idufashe. Mungu atusaidie. Ngoro Patrick rubisaza cyane. Patrick, uombe zaidi. Urugo rwanyu rwubakire ku ijambo. Nyumba yenu imejengwa juu ya neno la Mungu. Kandi ugende ukimbere. Tena wewe ukisoma mbele. Ugende mwikimbere mu byuka. Wewe ukisoma mbele kuhusu mambo ya ufalme. Jinsi uzajya mu byogero. Vya dunia utaviongezewa. Yesu abamugisha. Yesu abariki. Ni byiza cyane. Ni vizuri zaidi. Y'abantu banezerewe, watu wakati wanafurahi, y'abantu bashimira Imana ibyo watu wakishukuru Mungu venye ametendea. Ejo Jana bari hano, jana wenye alikuwa hapa, twabonye n'ugukubitwa inkoni, tulipigwa fimbo. Branham yabwirizaga, Branham alihubiri, bwari ubutumwa bwo mu nzu, ilikuwa ni ujumbe uliohubiriwa na Yesu. alikuwa anaambia watu walikuwa mu nyumba, ntabwo bimenyerewe, hawazoei, ariko jour V, umunsi w'intsinzi, siku ya ushindi, yawubwirije, alihubiri, alibwiriza abantu bake, alikuwa anahubiri watu wachache zaidi, watu wachache zaidi. Lakini Branham alifurahi, alimaliza kuambia, kwa mnaniombea, ninashukuru Mungu, naona kisi imani iko ndani yenu. Walikuwa na watu wachache, walikuwa ndani ya salon ya ndugu. Donc, muri salo y'umufe, Salo ya ndugu, Branham alibwiriza, Branham alikuwa anahubiri, avuga ku ijambo riremereye, sema neno kuna uzito, alikuwa yereka, alikuwa anaonesha Imana ubwayo Mungu pekee y'abana babo, anataka akikupenda, iruca mu ntambara nyinshi, vita ndani ya vita nyingi, irigukunda kurusha abantu, anakuwa anakupenda zaidi. murabyemera? Je, mnakubali? Ndiyo, Kweli. aravuga ngo Anasema, icya mbere kwanza, ababona yuko bikwiriye, Wana kama mnastahili, ababona yuko bishoboka, wana kama mnavyoweza, ngo abashaka kukongera anapenda kukuongezea umunsi w'intsinzi. siku ingine ya ushindi. Abana se prédication yenu Wenye walikosa mahubiri ya jana, waliomba, waliomba. Branham yagaragazaga Branham alionyesha intambara zibaho, vita ibigeragezo, majaribu, inzira iruhije, ya Mungu. aravuga ngo inzira iruhije, Akasema njia ya Mungu, inzira y'amahwa, njia ya miiba, intambara, vita, ati ntabwo ari ibyago, akasema si mapigo, inzira y'Imana, njia ya Mungu, kandi ni mu rukundo, yana ni ndani ya upendo, anatupitisha ndani, irabishaka, yeye anapenda, yeye anamfurahisha. iyo baduhagurukiye, Wakisimamia ndugu, iyo baduhagurukiye bose wakisimamia wote. mwabonye cya gihe cya expo, Uliona wakati wa kushukua kule chini, mwabonye ko byagenze, unaona gisi vinaenda hariya mu ijuru, pale mbingu, mu ijuru n'uru ziba zivuga, mbinguni yowe zinahimidiwa, walikuwa nasema haleluya, walikuwa nasema Mungu wetu mkubwa. Mbingu kuna kwa shukrani, wamalaika wakiimba juu ya nini? Iyo bitaza kuba, Kama bikufika ntabwo izo nkuru zari kuvuga, zile yowe angize pigwa mbinguni, twebwe ntabwo twari kwishima, sisi hatungefurahi, ngo tuvuge tuti tuseme eti ukuboko kw'Imana, mkono wa Mungu. tuvuga tenisi niwe twajyanye kuri ambasade, Nakumbuka Dennis ndio tunaenda kwa ambasade, umugore ushinzwe iby'amaviza, mwanamke mwenye anaangalia mambo ya visa, yari yafashwe, yari ari mu mwuka, alikuwa ndani ya roho, ntabwo yagendaga mu hakukuwa na tendo pole pole, alikuwa anakimbia. Dennis alikuwa pale, arabizi, Dennis anajua umugore yari yiruka, mwanamke alikuwa anakimbia, niwe mushefu aho ngaho, yeye mtu mkubwa pale, ariko yabacagaho yiruka, lakini alikuwa anapita kikimbia, atumva n'ibyo anasikia mwenye anasema, ameze nkaho alikuwa kama parce l'ange était là. kwa kuwa malaika alikuwa pale. Ni igiki cyazanye malaika, Ni kitu kinaleta malaika, nuko ibihene byaguhagurukiye, ni kwa kuwa mbuzi zimetusimamia, yari yamaze madamu, kama zile mapepo ngizi hazingesimama, hata utukufu wa Mungu haungepatikana, intsinzi ntabwo yari kubasha. ushindi hangepatikana. Donc, dans le camp de l'ennemi, Mnajua ndani ya kambi ya adui, buriya icyabaye
kenye kilifika buriya bari shida baravugaga bati ni ikintu cyiza kitu gani Imana ya Israeli huyu Mungu wa Israeli kubera jua nini intambara vita nziza cyane ni nzuri ibigeragezo ni byiza ni cyane vizuri ibipimo ni pima byiza cyane na ni vizuri yagaragaje ukuntu Abrahamu alionyesha kisi Abrahamu ngo kuko Imana yari mwize kwa kuwa Mungu alikuwa anamwaminia nyuma yuko yategereje imyaka 25 miaka 15 mtoto ameahidiwa cyanditswe biratubwira hadi ngo tunasema Imana yamubwira ngo Mungu anamwambia fata wa mwana rero kama wale mtoto cyane umusozi wende kumwona amwereka mimi nitakuonesha ubucuruzi mkate shingo cyari igipimo pale pale kipimo giturutse mu kilitoka mbinguni. ntabwo yari Satani yari yagerageza Abrahamu Si shetani alijaribu Abrahamu, yari Imana Mungu pekee. yari Imana ubwayo Mungu pekee. irihira pima Yako na pima. kwizera kw'Abrahamu Imani ya Abrahamu. twebwe rero Sisi sasa ibipimo Ibipimo. ibigeragezo Majaribu. indwara magonjwa, intambara vita, ku kazi barakwirukanye kazini wanafukuza. kwirukana ku kazi Wanafukuza kazi. Imana yiyerekanye Ili none atuoneshe, kusanyie. ikwiyerekeye mu bukene Akujifunue kwako ndani ya ufungura fursa. umuryango Funga mlango. ahatari umuryango Kwenye kuna mlango. ubona akazi ahandi Uone kazi fasi nyingine na kukuwezi kuipata. Ndugu, iyo abamarayika bari imbere yabo wakati wa malipo yako mbele yako, iyo uri mu gihe cy'intsinzi wakati wa ushindi, ejo twari tumeze neza jana tulikuwa vizuri, ejo twari tumeze neza jana tulifurahi, ejo hano twari tumeze jana hapo tulikuwa vizuri, twari tumeze neza cyane kwa vizuri zaidi. hamwe natwe twari twinjiye mu kazu ka Fred Isaacson Na sisi tulikuwa tunaingia mkanyumba ndugu Isaacson, twari turi hamwe nabo tulikuwa pamoja nao, twari mu munezero tulikuwa ndani ya furaha pamoja nao. natwe turumva ko Na sisi tusikia kwamba hata vita iko imbere yacu hari urugamba kwetu imbere mbele yacu kabisa, hata mbele yetu hari ibintu biruhishe uko nyakati ngumu, intsinzi iri ku shindi iko kwa upande wetu. yabonekeye Golgotha Ipatikana Golgotha, umwami yarangije Bwana ameshinda, ari kumwe natwe pamoja nasi, no problem hakuna shida. ikibazo kiri hehe Shida ni wapi? ushaka mbere yuko tugira masaha yagiye Masaa siku naenda, ndaza gufata akanya gato kama tamta kufupi, dufate iriya jambo tukamate ile neno, tutarirangiza tuzarigarukaho hata tumalize tutaongeza siku nyingine. shaka uno munsi turafata Siku ile tutakamata ijwi ryo mu gicuku hagati sauti na usiku katikati, rikangura abagomba gutegura na musha wenyewe napasha kutayarishwa kunyakuliwa. turaza gufata ako gasije gato Tutakamata ile kichwa kidogo, gasije gato kichwa kidogo, turaza kugafata tutaikamata, nshaka kubereka ikibazo lakini ataonyesha kitu kimoja. ikibazo kiriho Swali, shida iko le message prophétique kutuma bwana ijambo ry'ubuhanuzi neno lio tabiriwa rifite bene ryo iko na wenyewe rifite abo rigenewe angalia rifite abo ryerekeye rifite abo ribwira niambia ni ukuvuga Iko sawa. abana b'imfura wazali wa kwanza intore wateule abatoranyijwe walioteuliwa abo yarazi imbere wanajua mbele babanakurikirana wale wanafuatilia fasi yote. ni ibintu biruhije Ndugu, ni mambo magumu. yaje kwerekana Alionyesha, ndio navuga Branham niko nasema Branham yagarutse ku bya Yakobo alisema kuhusu Yakobo, hagati ya Yakobo katikati ya Yakobo na Esau na Esau. Esau niwe wari mwiza kuruta Yakobo Esau ndiye alikuwa mzuri zaidi ya Yakobo. itandukaniro ryari Tofauti ilikuwa wapi? Esau Esau yagurishije yeye aliuzisha, amafaranga alisisha urithi wake, hatabibonaga yako na vyora agaciro yako na sema k'icyo yake alipewa ntabwo yabonaga yakuona amagaro wito wake iriho hepfo yenye nafunga vyo ntabwo yabonaga yeye kuona faida ya wokovu, ntabwo yabonaga yeye kuona kwamba izina rya Kristo sulubisha ndani ya jina la Yesu, agaciro kabyo thamani yake. Ndugu, hanyuma icyo byabyaraga kenye vimletea byamuzanye umuvu vimletea laana. Yakobo nawe Yakobo naye naho yajyaga mu ntege hata alikuwa mzaifu, yaraje kugira ngo yerekane juruve ya Yakobo alifika ili aoneshe ile siku ya ushindi ya Yakobo yabereye hariya kuri Yorodani ilipitika pale Yordani. ni ukuvuga ari hagaruka Alikuwa anarudi, yari yaravuye mu gihugu alikuwa anatoka ndani ya nchi, agaruka mu gihugu alikuwa anarudi agarutse mwinchi, mu gihugu aliporudi mwinchi, ndugu, aje ibyanditswe biratubwira ngo wakati afika maandiko nasema yaramaze kumva inkuru alimasikia habari nubwo yari afite
ijambo ry'Imana. hata alikuwa ananena Yari afite ijambo ry'Imana. alikuwa ananena, Yaramaze gutanga ubuhamya alikuwa bwe. anatoa ushuhuda, Yaravuze ati, alisema, aravuga ati Mana akasema, ya Abrahamu, Mungu wa Abrahamu, Mana ya Isaka, Mungu wa Isaka, ni wowe ubwawe wewe pekee wambwiye. uliniambia. Yarahagaze ku ijambo ry'Imana. Basi neno la Mungu, Aravuga ni wowe ubwawe wewe pekee wambwiye uti, uliniambia eti subira mu rudi gihugu ndani ya nchi nilikupatia. none. Sasa Sauli, Esau, numvise inkuru. nilisikia habari, Yaramaze kumuha inkuru. walikuwa mpatia habari, Badafite ingabo, nasema iko na jeshi, komando magana iko na ane. ukomando 400. Avuga ati yaje, Asema alikuja, ati afite abagabo, iko na wanaume, afite abagabo bateye imbere. iko na wanaume kuogopesha. Noneho Sasa Yakobo Yakobo agira ubwo. akaogopa. Biblia itubwira ngo Biblia inasema itorero ricamo ibice. kanisa kaigawanya ndani pande pande. Aravuga ati okay, Akasema sawa, abagore bajya imbere, wanawake waje mbele. saa ingine bamutera impuhwe. Inawezekana unaweza kusikia huruma, Habwa hiyo mzima. ile sio njia. Yakobo Yakobo yakatusuko. aliogopa, Ubwoba no gukorera. woga hawezi kutumikia Mungu. Noneho Sasa ati turashyira imbere. akasema tutatia mbele ng'ombe na kondoo. Hanyuma Saa zingine turashyira imbere umumotsi. tutatia mbele mwenye atakuwa anatujulisha, Anasema mwenye akusema ayavuga ati biri byo tukuzaniye Esau. hii ndio maana tunakuletea Esau. Maze ndebe yuko Sasa ameona kwamba yatureka atatuachilia, aza kwabwira akiwaambia ati noneho akasema sasa bafata inkota wakikamata mfano bica wakiua, sasa ingine hagira abaroko. inawezekana kwenye ataokoka. Ubwoba nibwo bwatumye aguma. Woga ndio imeashiriana na baki kama ya bahari. None arase Kisha kaomba, dore urugo Imana rero wana neema Mungu kuko agomba kuba umunsi w'inzu. wakipasha kwa siku ya ushindi. Kuko Imana ya Yakobo Mungu wa Yakobo yagombaga kumuhindura akipasha kusikia Israeli. Imana ubwayo Mungu yeye pekee yambaye umubiri alivaa mwili yiramanuka, akashuka, y'ubwayo Yeye pekee yambaye umubiri ufatika alivaa mwili unaonekana akashuka, iza kumushaka. akakuja mtafuta. Byiza cyane Imana na nifurahisha. nshaka kubereka akabazo Na bwa tutaonesha shida kidogo. hari ikintu cyitwa negligence. Kuna kitu uburangare kuzuba, kutita ku ruhindu. kutokushughulikia mambo. Shaka kubereka itegurwa ry'umugeni, Tayarisha bibi harusi. itegurwa ry'umugeni, Tayarisha bibi hari harusi. ibigomba kuba, Kuna mwenye anapasha hari icyo fanya. bigomba kuba, Mafuta anapasha fanya. hari ubwoko bw'abantu Namna ya watu bugomba kuba, wanapasha simama. hari imirimo, Uko matendo. hari imvugo, Uko masemi. hari imibereho, Uko maisha. hari Uko imitekerereze, mawaza. bigomba guhinduka, Yanapasha kubadilika. bigomba guhinduka. Yanapasha kubadilika. Nyuma y'ibyo, Baada ya kusikia sauti. nyuma yo kumva ko Baada ya kusikia kwamba Bwana anakuja. noneho mukamu. Sasa mwanamke, Nyuma y'ibyo, baada ya kusikia sauti, hari ibigomba guhinduka. kuna mambo yanapasha badilika. Ikibazo kiri Shida ni wapi? Shida kwenye kuni hapa. muribuka Mariya. Unakumbuka Maria? Mariya w'i Betani, Maria wa Bethania. mushiki wa Lazaro. Dada wa Lazaro. Muribuka ukuntu yakijijwe, Unakumbuka wakati namna aliokolewa? igihe cyo gukizwa kwe, Namna kuokolewa. ijuru ryarahungabanye, Mbingu imetingizika. isi yarinze umushiki. Dunia itetemeka. Ni ukuvuga Ni kusema Mariya yarakijijwe, Maria biramenyekwa. ikajulikana. Yesu ubwe Yesu ndiye amuhamya, ilikuwa nabii. aravuga ati Akasema, mugore, nabii akasema, mwanamke, ukwizera kwawe imani yako urakijijwe. naokolewa. Yewe kumwami, Mimi niko mshuhuda. hanyari Yesu Mshuhuda alikuwa ni Yesu. kipetiro kontra. Unaweza kusema mambo tofauti. Ninde yavuga ibinyuranye. Na naweza kusema tofauti na yeye. Yesu aravuga ati Alisema, mugore, mwanamke, ibyaha byawe dhambi zako, byinshi dhambi zako nyingi bivugiyeho kabisa. zimeondolewa. Yababariwe. Unasemewa. Ntabwo cyari ikibazo. Ndugu, haikuwa shida Ntabwo pale. yari kujya koza ba Petero kandi. Sangeenda uliza Petro. Yesu ubwe Yesu yeye aremeza anahakikisha. yababariwe Anasemewa. kandi arakijijwe. Tena ameokolewa. La même femme wa wundi Yule mwanamke mmoja
icyo gihe yarize amarira menshi. Wakati ule lia machozi mengi. Hari ama experience mugomba gucamo. Uko mazoezi mnapasha pita ndani. Aya bandi baciye mu bifu. Na wengine wanapita ndani. Namwe mugomba kuyaca. Na ninyi mnapasha pita ndani. Yesu agiye kuva muri. Yesu wakati atatoka katikati yao. Nanone urugendo. Tena safari. Agakiza ni ikintu gifite imbaraga. Wokovu ni kitu kina nguvu. Sijui kama mnatuuliza. Yohana 12. Yohana 12. Hawa batubwira Yesu agiye kujya kubambwa. Yesu wakati akaribia kusulubishwa. Batubwira ko yabanje kujya. Wanatuambia kama alienda Betania. Yasubiye Betania. Alirudi Betania. Yagombaga kujyayo. Angepasha nda kule. Moyo wake. Amaso ye. Macho yake. Cyari Betania. Betania. Kwa kwa watu tatu kule. Yerusalemu sikusema kwa wawili. Galilaya kwa wengi. Walikuwa kule wengi. Hebroni walikuwa kwa wengi. Ulikuwa ni mwamini. Lakini Betania, Maria, Marta, na Lazaro. Watu tatu. Wanatia moyo ukasimama. Wakaenda kwa Lazaro mgonjwa. Yesu akaenda kwambia. Naona ndio nafikia Lazaro. Anagonjwa. Nzuri. Amesinzia. Nikusema Lazaro, Marta, Maria. Watu tatu walikuwa wanatosha. Hapa sisi tuko lazima watu wapi? Ili kanisa kwa na nguvu. Ili kanisa kwa na uzito. Ili julikane. Kwa lazima watu wapi? Ndugu, mnaanza kama lazima watu 50. Nasema ni kanisa kidogo, akaongezeka hata kidogo. Ndugu, ya kwao walikuwa wanaongezeka. Hakuna kanya kufanya na Simoni wa Mlete. Simeoni. Yule Mfarisayo. Alikuwa amekataa. Na tena Yesu alikuwa anampenda. Alikuwa anaongea naye. Maandiko yanasema agiye Betania. Wakati anaenda Betania. Noneho nabagiye kwa Marita. Akwenda kwa Marita. Agenda kwa Simoni nalo. Alienda tena kwa Simoni. Abari haji. Ndio kwenye alienda. Maria na Marita wamasande. Maria na Marita wakamsutana huko. Akawazo geto na kaka. Bali kidogo ni sasa kwenda ana problem. Ndio shida inazuia watu kutayarishwa. Maria alifika. Bwana uko karibu kusulubishwa. Aliamini neno la Mungu. Sija maneno ya Mungu. Alijua kama wakati ni kisha sasa. Yafashe vase tambata. Yani kamata ile chupa ya mafuta ya mafuta. Ina harufu nzuri. Ashaka imwe mu byari bikoresho akatafuta kitu moja mu vyombo vyenye alikuwa navyo. Ivyo akoreshaga akiri mu mara. Vyenye alikuwa anatumia wakati alikuwa anataka ukahaba. Afata alfa akamata manukato. Yateka tuzo bagabo hasi. Ilikuwa anaangusha wanaume chini. None aravuga ati kisha akasema sawa. Shaka kuisimu mwana. Nataka kuipaka bwana wangu. Yaraje. Ndugu alifika. Biblia inasema amena chupa alivunja ile chupa. None umubavu kisha ile harufu ukwiri chumba chote. Chumba yote. Problem ya badalima. Sina toto wengi. Toko hanimeshi. Uko wengi. Bizeyima. Waliamini Mungu. Baki le message. Walipokea ujumbe. Wanapenda kweli. Tanke. Na tena. Igihe cho. Wakati yote. Aza bakaragera hanga. Ajafika hapa. Iki kintu kitwa kitu hiki. Vaze ikamenetse. Kama ile chupa hayavunjika. Ubutunzi burimo ntabwo bumenyekana. Mali yenyewe ndani haiwezi kujulikana. Ibi mugomba kujakira gute? Hii mnapasha kupokea vile. Muri wowe ndani mwako. Pasokwa nishakokiwa. Unaweza kuwa mko neno la Mungu. Na wabazacu. Hawatanisikia. Hawatabikira wao. Hawatambia wengine. Nubu taramenetse. Kama ya pasuko imeke. Kuvuga. Sema. Mpaka. Mpaka. Uinyuma. Mtu wa nje. Iyo zango. Ile
na magoti, kupitia ndani magoti. Iki kintu kitabaye. Hiki kitu kama kiafika, Kuweza kukiruhani mufe. utayarishwa na kupita pembeni. Uzajya ubibona n'imikino. Utakuwa unaviona kama ni mchezo. Uhora ubikinisha. Utakuwa unachezesha kila mara. Hanyuma umwami azagaruka. Kisha Bwana atarudi. So Imana idufashe. Mungu atusaidie. Umwaka utaha. Mwaka ujao tuzasubira gukorana umwaka utaha. Tutaongeza kusanyika mwaka ujao. Ejo tuzaza ku meza y'Imana. Kesho tutafika kufanya meza ya Bwana. Ariko materaniro ya mbere tuzayakora umwaka utaha. Lakini makusanyiko ya kwanza itakuwa mwaka ujao, siku ya 3 tarehe 2. Nshaka ko ibintu byahinduka. Mimi napenda mambo yabadilike. Abashaka Imana wenyewe wanahitaji Mungu. na ushaka Imana hayibone. Hakuna mwenye atafuta Mungu akose kumpata. Turashaka Sisi tunapenda mwaka ujao. Frank yaradusenya. Frank alitembea. Frank yaratwenda. Frank alitembea. Bitabari Akasema kama ifike leo bibe umwaka utaha. ikue mwaka ujao. Ilikuwa ni hitaji. Uburemere. Ni uzito. Isengesho. Ombi. Na twegereo. Na sisi. Hamwe na William. Pamoja na Panto. Hamwe na Yohana. pamoja na Frank. Na twebwe. Na sisi. Nashakaga. Ungependa. Wowe. Wewe. Ile kufa na kupona. Ikue kufa na kupona. Uvuguti. Useme. Ngomba kumeneka. Mimi napasha kuvunjika. Ngomba kugendana Napasha kutembea na Mungu. Ngomba gushyirwaho Napasha ikindi kujua muhuri. uyu mwaka huyu. papitaje sekani. Isikwe mbele zaidi ya mwaka huyu. Isiwe nyuma. Isiwe nyuma. Shaka leo. Mimi napenda. Utarameneka. Kama yavunjika. Utarameneka. Kama yavunjika. Hakuona. Hauoni. Hakuumva. Usikie. Nicho gituma. Ndio sababu. Ibintu bifata arareje. Ariko iyo kama lakini kama umevunjika. Iyo uvuganye kama unaongea na mtu. Umuntu wawe w'imbere. Mtu wako wa ndani ndiye anasema. Ntabwo ari ibintu by'ubumenyi, ntabwo ari ibintu by'amagambo. Ndugu, si ujuzi, si maneno, si mawazo, si mambo ya kutafutisha, si mambo ya kujaribu kuonesha. Si vile. Niko naambia. Niko naambia kwamba tena nitegurwa kutayarisha bibi harusi na kunyakuliwa kwa bibi harusi. Wenye watanyakuliwa ni mbegu zimekoma. Na abana b'Imana watoto wa Mungu bagendana nayo, wanatembea na Mungu, wanaongozwa na Roho, bagenda mu ijambo wanatembea na neno la Mungu, bakunda ukuri, wanapenda kweli, bakunda umurimo w'Imana, wanapenda kazi ya Mungu, abana b'Imana, wanapenda bakunda umurimo w'Imana, wanapenda kazi ya Mungu. Ntabwo ari ibintu si vitu ushobora kwihambira, unaweza kujifungia. Birashaka kumeneka, inaomba kuvunjike. Nicyo gituma ndio sababu ili ya vaze kabati ile chombo kama ingevunjika, parfum gari kuvika, ile manukano haingesikilikana, ariko kuko vaze yime, lakini kwa kama ivunja ini yake ofisi dimana, isipokuwa ule mtoto mwovu niwe wahisavuga, ni atakasema akasema, lakini hii ni kuharibisha, anaribisha. Yesu alimgeukia akamwambia, wewe mimi nakwambia wachie Maria. Kiza cyane. Ni vizuri. Nashakaga uyu mwanya. Ningependa nafasi Imana dufashe. Mungu asaidie. Uyu mwaka nurangiye. Mwaka usimalizike. Wowe utarameneka. Wewe hujavunjika. Utaragira une vraie expérience. Hujapata mazoezi kamilifu. Utariyumvira Imana ivuga. Hautasikia Mungu anasema. Ikubwiraho. Mungu akikwambia peke yako. Fanya kazi ndani mwako. Amarira suyama. Machozi patikane tena. Sio imbere y'Imana. Urudi tena mbele ya Mungu. Muite kugeza agusubije. Mpaka wakati atakujibia. Imana idufashe. Mungu asaidie. Shaka turajya muri sije yacu. Takamata kichwa neno letu. Sigaje umwanya muto. Baki muda mfupi. Akibazo. Hakuna shida. Turayirangiza tutayirangiza. Hata tumalize. Tuzayifatira kandi kanya. Kama siku nyingine. Ariko ndashaka murahaguruka mwese. Tasimama. Murahaguruka mwese. Tasimama. Shaka yuko Frère François aradusomera. Sasa tusomee. Turajya muri Matayo 25. Matayo 15. 1:10. Mstari wa kwanza hadi 10. Icyo gihe
ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze, bose barahunikira barasinzira. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze b'abakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati, oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Amen. Mwami Mana yacu, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Ijambo ryawe riratubwira ko uwo wakunze uba wamukunze Mwami. Wabwiye Mose aya magambo, uravuga uti nzagirira ubuntu uwo nzabugirira. Mwami, iyo wagiriye umuntu ubuntu uramwiyereka, uramwegera, uramwishurira. Iyo urugamba ruhagurutse uramutabara, iyo ageze mu ntege nke uratabara. Mwami, niwe watabaye Yakobo, uraza uramufata, nawe abona kugucakira yanga kukurekura. Ariko Mwami, ntabwo yari kugufata iyo wowe ubwawe utamanuka. Natwe dore icyo tugusaba, utwemerere Mwami, kuri iri herezo, muri iyi minsi ya nyuma, muri iki gihe cy'iherezo, abakobwa n'abahungu bawe, ngwino mu mazu yacu, ngwino utwishurire, ngwino uvugane natwe, ngwino utumurikire, utwereke inzira zawe. Turashaka ijwi riduhumuriza, turashaka ijwi ry'urukundo rituyobora, turashaka uwo muriro waka. Mwami, wirukana amatemo, ntabwo intambara zizareka kubaho. Mwami, umugaragu wawe ejo yari atwereka, atubwira ati, un démon combat contre notre démon. Ati amademo ntabwo arwanya abera gusa, nayo ubwayo hagati yayo ararwana. Twebwe rero ntabwo dutegereje amahoro muri iyi si, turashaka amahoro yawe. Ntabwo dushaka umunezero uturuka mu bishukana by'isi, turashaka umunezero w'agakiza kawe. Mwami, ntabwo dushaka ubwenge bw'isi, turashaka ubwenge buturuka mu ijambo ryawe. Ngwino rero ubiduhe, ngwino rero ukangura umwe wese muri twebwe, umuhagarike neza Mwana. Aka kanya dusomye ijambo ryawe, udusobanurire ibyanditswe byera, uduhe gusobanukirwa inzira zawe, uduhe kubona imigambi yawe, uduhe gushobora kugendana nawe. Uyu munsi turawuguhaye, uze muri kino cyumba, ufate controle y'umwuka wose wahinjiye, kuko tubisabye Mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Byiza cyane, Nzuri zaidi. ndashaka ko duhindura gato, Nenda tugeuze kidogo. ntabwo tugiye mu ijambo ryacu. Tutoke mu neno letu. Ndashaka yuko twongeraho akandi gace Tunataka tuongeze vingine
intambwe zo gutegurwa, hatua za kutayarishwa. intambwe zo gutegurwa. Twabonye gusohoka, Tuliona kutoka, tubona gusinzira, tukaona kusinzia, hanyuma turabona no gukanguka. tukaona kuamka. Turafata umutwe woroheje cyane, Kamata kichwa ni rahisi. nshaka mwene gato asubira dusomere gato. Ndugu ongeza sauti. Turasoma umurongo wa 40 izamurwa, Tasoma mstari wa 40. 41 izamurwa. Nyakuliwa. Dusome 42, Tasoma 42. mwene data manuke ashike kuri 44. Teremke hadi 47. Turagira ibice bibiri, Fanya sehemu mbili. 40, 40, 41. 41. Nabaza soma ngaho. Asome pale. Nabaza dusomere aho ngaho. umwami azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko Pardon. 24. Pas 25. Mathayo Matthieu 24. 24, 40, 41. Mstari wa 40 na 41. icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima umwe. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima umwe azajyanwa. Bazaba bari mu murima umwe. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima umwe azajyanwa undi asigare. Ndisho. Abagore babiri bazaba basya ku rusyo, umwe azajyanwa undi asigare. Ndisho. Turabanza guhagarara. Tasimamia hapa mbele. Ushaka icyambere tugomba kureba ni kimwe. Kwanza tutaona nini? Inkumi zarasohotse ko. Wabikira wametoka kweli. Na sisi tulikuwa katikati yao. Neno lifika. Ukuri kwara. Kweli imepatikana. Umwami yatwoherereje ijambo ry'ukuri. Neno la kweli. Nta gukekeranya kuri ibingi. Hakuna kushakia kulikuwa ndani. Je, ndibuka. Mimi nakumbuka. Nyakira message. Wakati nilipokea ujumbe. Naratangaye cyane. Ndugu nimeshangaza hivi. Avec la clarté du message. Na mwangaza ya ujumbe. Icyo gihe. Ile wakati. Ntabwoba. N'abakarayenzi. Bahaboneye cyane. Walipata shida. Nukuvuga jewe. Kusema mimi. Maze kuwa mukuri. Wakati nilipata kweli. Lesanza ari ijambo. Nilikutana ni neno. Nta gatotsi kari. Hakuna uchafu kidogo kulikuwa ndani. Frère, le message ni wa kweli. Mimi nakikisha hii. Ni ijambo ry'ukuri. Neno la kweli. Hakuna mchangamano ndani. Ni ijambo sobanutse. Neno naeleweka. Ni ijambo ryumvikana. Neno watu ni ijambo ryoroshye. Neno rahisi. Paulo yavugaga ngo Paulo alisema yeye kwa ujumbe. Ubutumwa uciye bugufi. Nanyenyekea zaidi. Hakuna filosofi. Hakuna mambo magumu. Hakuna kuleweka. Ndugu. Nararyaga. Nilikuwa nakula. Nanezerwa. Nafurahi. Narangiza. Nikimaliza. Je ne pouvais pas retenir. Singeweza kujikamata. Inkota. Mpanga. Ejo Branham yarabivuze. Jana Branham alisema. Alihasenga. Alikuwa naomba. Yaradusenga. Alitombea. Aravuga ati inkota. Wapatie mpanga. Wapatie mpanga. Inkota avugaga. Mpanga alisema. Yangejificha. Il s'était passé quelque chose. Kulipitika kitu fulani. Hari ikintu.
kusema kumenya ile kazi vunja ile ni ongea leo Yesu pekee alifundika. Tokunu bavugaga. Wana Kiswahili sema Baratubwira ngo Yesu yinjira i Betania. Yesu aliingia Betania. Igihe Lazaro yari yapfuye. Wakati Lazaro alikufa. Igihe Lazaro yari arimo. Wakati Lazaro panda na kaburi. Umunsi wa kane. Siku ya 4. Baramwamagaye. Walimuita akufika. Iyo bari bo bararaka. Ndugu, ingekuwa ni wewe ungesirika. Pastor na mama Kasi mchungaji nilimuita akufika. Nona engereye kandi abandi bose yarazaga akabaza yarabasengeraga gake. Wengine wote hapa naombea wakapona. None we umunsi wa Sasa yeye ndio kwa siku ya 4. kandi natumye abantu kandi bambwiye ko watu wakaniambia kama walimpasha habari. Ndibaza Mimi na Yesu kuba ari umunyamubiri. ingekuwa ni mtu wa kimwili. Yesu yari gusanga Yesu angekutana amatama yabaye manini. machafu yalishavimba. Siko byari kumwe. Si vile. Hagari ko kari. Akuendeka vile. Abe Marita, Kwa Maria. abe Maria. Kwa Maria. Bari bari. Wote Bari wameokolewa. bari. Walifanya. Bari bari. Walikuwa Bari bari. Walikuwa Bari na bari. walienda kwa pande Bari mbili. bari. Bari. Walikuwa pande wa Yesu. Yesu agenda. Jinsi vinaonekana tu. Ejo nibyo twari turi. Jana ni tulikuwa Ejo ndani. nibyo twari turi. Jana tulikuwa ndani. Ni bari baneshi. Ni wanani wanashinda? Umesha. Ni anashinda. Kama tembera ko. Isitendeka. Abraham. Abraham. Nuko byari birushye. Hata kwa vigumu. Ndugu. Umwana wabonetse kuri Mtoto shida. alipatikana kushinda. Yabonekanye bikora. Alipatikana kwa vigumu. Noneho baramureze. Sasa ni mlea. Ageze mu myaka 10 n'ingana. Anakuwa na miaka 10 na. Atangiye kujya gutanga igitambo. Anaanza kwenda kutoa zabibu pamoja na baba. Ndugu. Imana iba ari cyo gihe imanuka. Mungu ndipo wakati ameshuka. Irazigira Abrahamu. Akakuta Abrahamu. Fata karaga Mungu Kama kawe. akalika kijana wako. Ufate amakamba. Kamate makamba. Ufate inkota. Kamate na mpanga. Ufate umuriro. Kamate na moto. Ufate nini? Kamate na kuni. Genda. Wende. Genda kwa. Mimi nitakuonesha Mungu. Kwenye nitakuonesha. Sio. Ndio nitamtia. Hadi. Nitamfunga. Ukagize ugacishwa. Ukate kichwa. Nta mikino yari. Ndugu hakukuwa michezo. Imana ihengera. Mungu aliona. Ni ukuvuga. Ni kusema. Igihe. Mungu aliona wakati. Cyarcyuhishe. Kuna wakati gumu. Ibwira Akamwambia wewe uifanye. kuko ryari ijambo. Kwa kuwa ilikuwa ni neno. C'était un nom. Ilikuwa ni sheria. Ryari ijambo ry'Imana. Ilikuwa ni neno la Naho Mungu. n'abadashumva. Hata nisikie. Naho ryaba ritumvika. Hata ieleweke. Naho ryaba ridasobanura. Hata huwezi kusikia vizuri. Abanesha. Wenyewe wanashinda. N'abavuga ku ruhande rw'ijambo. Wenyewe nabaki upande wa neno. Niko bimeze. Ni vile viko. So Maria. Maria. Marita. Marta. Nabo bagumaga ku ruhande Na rw'ukuri. walibaki kwa upande wa Uko kweli. byamera kose. Isiwezekanavyo. Nubwo bidasobanura. Hata ieleweke. Pastor naramuhamagaye. Mchungaji nilimuita. Ntabwo yaje. Hakufika. Ntabwo yaje kunsura. Hakufika kumtembelea. Ndugu ukagushwa kwa pastor ntiyagusa. Huko mwenye anaweza kuanguka eti pastor akumtembelea. Ni ikintu cyumvikana fe. Ni kitu cha kweli. Eske ugushijwe n'ibyo Je, mwenye anaanguka kwa ajili ya ile ntaba afite icyo afatiyeho. sana kwa na sababu yenye ya kuonekana. Ati cyafema. Sema mimi kwa kweli Nagarazwa. mchungaji afika kwangu Ati sinasubira gusenga. na mimi sitarudi kanisa. Wajyaga gusenga kugira ngo pastor azi wawe. Ulikuwa nafika kukanisa ili mchungaji afike kwako. Hari isezerano ry'ibyo ufite. Kuko mapatano uko nayo. Ry'ibyo. Huko ahadi ya ile uko nayo. Jewe mfite amasezerano. Mimi niko na Abashaka Imana. Mungu anapasha moda. Yesu yavuga. Yesu alikuwa anafika Bethani Kuko yabishaka. kwa kuwa alikuwa anapenda. Yazaga igihe ashaka. Wakati yeye pekee anapenda. Maria agomba gusigiza. Sienge tia nyakati. Ntabwo ari Marita agomba gusigiza. Marta angetia nyakati. Maria yaratumva. Maria alisikia. Yaratumva. Marta alisikia. Korotara. Ndio sababu hakusirika. Yesu aje. Yesu alipofika Amusanganira. Marta Azariruka. akakuja kikimbia. Aravuga ati mwami. Akasema Bwana, Ati twagutumyeho. umekutuma. Ati igihe twari turi mu bibazo. Wakati tulikuwa ndani ya shida. Ndakwizera. Lakini hata ikilingana mimi. Icyo ushaka gukora. Hatukuwa tunapenda kufanya utakifanya. Tunga umwana w'Imana. Mtoto wa Mungu. Imana idufashe. Mungu atusaidie. Ishaka kwereka ikintu kimwe. Napenda nisha kitu kimoja. Isohoka ry'umugeni. Kutoka kwa bibi harusi. Ugenda vaki wa Babuloni. Bibi harusi anatoka Babuloni. Anatoka ndani ya Iyo madhehebu. avuye mu madini. Akitoka ndani ya Naho madhehebu. Imana yaje gushaka Mungu akuja kutafuta. andi matorero meza. Madhehebu mengine mazuri. Amutererayi. Zaidi ilikuwa mbele. Ntabwo ari ibyo. Si vile. Ntabwo ari ibyo. Si vile.
Imana yaje gushaka Mungu alikuja kutafuta membre du corps de Christ. washirika wa mwili wa Kristo. Ingingo Viungo z'umubiri ya wa mwili Kristo. wa Kristo. Yaje gusohora Alikuja kutosha. abana b'isi. Watoto wazaliwa wa kwanza. Yaje gukura Alikuja kutoka. Babuloni abize. Walioamini. Kugira ngo bajyane Ile taweba wapi? ntabwo ibajyane murambi, Hawabebi murambi. ntabwo ibajyane Goma, Hawabebi Goma. ntabwo ibajyana hana. Hawabebi nafasi fulani. Igihe cyo gusinzira habaye intambara. Wakati ya kusinzia kulipitika vita. Bashaka kumenya Watu walipenda kujua itorero ryemewe ni kanisa linakubaliwa ni kanisa gani? yemewe ni Mhubiri mwenyewe anakubaliwa ni mhubiri gani? ivyo n'umurimo wa Satani. Ile ni kazi ya shetani. Kazi ya Mungu. Ijambo Branham yahawe. Neno Branham alipewa. Branham yavugira ubutumwa mu madini. Branham alikuwa na ubiri ndani ya madhehebu. Atangira muri abutumwa. Wakati alianza ujumbe ule, Yatangira ababwira ati alianza kuambia, ati Imana wahumugisha. asema Mungu abariki. Ana madini mwohereje. Asema huko 1:10 mmetuma kwangu. Imana yabonye. Asema niliyapata. Arabwira ati nza Akasema nitatumia vizuri ati kubw'umurimo w'Imana. kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ati Imana wahumugisha. Mungu awabariki. Kuko ati nta torero mufite. Hamuna kanisa Atari gukunda Imana. lakini mnapenda Mungu. Ilikuwa ni watu kidogo, ilikuwa ni kundi ya watu kidogo sana. Wanakusanyika kufunga nyumba tukoja. Kushimira Fred Isaacson. Alishukuru mbele. Akasema Mungu akubariki. Kwa kuwa ulifika kusaidia watu hawa. Mungu akubariki. Mungu anahitaji shida. Mungu anahitaji mioyo. Anahitaji watu. Watoa Babuloni. Watosha. Ije. Donc twagombaga kuviwa Babuloni. Tungepaswa toka Babuloni. Tukajaye. Tunaenda wapi? Fred. Ibyanditswe ubwira Imana bisobanukiwe me Fred. Tujye muri Yeremiya. Tusome Yeremia. Mirongo itanu na rimwe. Yeremia 51. Urahera ku murongo w'umunani. Anza mstari wa 8. i Babuloni haguye hatunguye Harimbutse era ete prise complète. Babylone est tombée. Babuloni imeanguka. Cherchez à 18. Ufunuo 18. Komeza fe. nimuhaborogere mushake umuti wo kuvura Nimugerageze mwebwe Babuloni. Ninyi wako Babuloni. Bana banje kuri Babuloni. Uko Babuloni. Nimusenye. Muombe. Iningiri. Usi. Urebe ku ijambo ryawe. Ona kama neno linapatikana. Irule. mushake umuti wo kuvura uburibwe bwabo ahari hakira Ikende. twashatse gukiza i Babuloni ariko ntibyashobotse nimuhareke kandi umuntu wese asubire mu gihugu cy'iwabo. Ndiyo! Sorte de Babylone! Toke Babuloni. Sohoka! Toke. Vayo! Toka kule. Kongoga! Taifa langu. Apocalypse 18 verset 4. Ufunuo 18 mstari wa 4. Ku murongo wa kane baravuga ngo Mstari wa 4 wanasema. aravuga ngo sohoka! Tokeni. Kongoga! Taifa langu. Nimuve Babuloni! Toke Babuloni. Mudasangira nayo! Sichangie Ibyaha nao. byayo! Pigo yao. Ibinyoma byayo! Mambo ya kwao. Mukasasangira nayo! Wakachangia. N'ibyago byayo! Pigo ya kwao. Sohoka! Toke. Donc muve i Babuloni. Toke Babuloni. Muje mwubake andi maturo. Mwende kujenga madhehebu mengine. Mwubake utundi tudini. Mujenge madhehebu mengine. Mukore amatorero meza Tende rutende. makanisa mazuri zaidi ya Babuloni. Akanyo basa. Si vile waliomba. Aravuga ngo umwe wese. Anasema kila mmoja. Ndiyo. Asubire iwabo. Arudi kwako. Ndiyo. Ndiyo muve komeza icyenda ya beyo. kuko urubanza rwabo rwageze mu ijuru Ndiyo. rwarazamutse rugera mu kirere cyo hejuru. Ahangaha turi mu gice cya 18 cy'ibyahishuriwe. Hapa ni sura 18 Ufunuo wa Yohana. Turi ku murongo wa 5. Mstari wa 5. Kuko ibyaha byayo Dhambi zako byazamutse byageze mu ijuru. zimefika mbinguni. Sohoka
Watu wanatoka wanaenda wapi? Babuloni bajaye. Wanatoka Babuloni wanaenda wapi? Wanatoka madhehebu wakienda wapi? Wanatoka madhehebu wakienda makanisa za Wakristo. Nivyo wapi? Ni vile aliwaambia. Bubatsi ibindi. Walijenga vitu vingine. Eglise do Pentecote. Yanatoka ndani ya Pentecote. Akajano nongo muri assemblée chrétienne. Kisha nikasema mkanisa watakatifu. Twebwe abo muri sene doctrine. Sisi tuko ndani ya mafundisho matakatifu. Frère. Twebwe kama sera mama. Ya mambo yale tuko nayo. Maandiko yanasema. Toke Babuloni. Ukitoka kule. Wende. Ungepasha huko ufasi kwetu. Eske watu ni Murambi? Je, kwetu ni Murambi? Ni Gikondo? Je, ni Gikondo? Ni Goma? Ni Goma? Ni Gisenyi? Gisenyi? Hamgani? Si vile. Komeza mon frère. Ndela kusoma. Jya ku murongo rero wa 10 mwumve. Tikamata mstari wa 10. Uwiteka yagaragaje gukiranuka kwacu. Veno! Nimuze Ngwino hamwe yanjye. Uja pamoja. Umuhanuzi. Ijambo. Abana b'Imana. Ijambo. Ukuje sasa. Muze mugeye. Mukuje twende wapi? nimuze tumenyeshe Siyoni umurimo w'Uwiteka Imana yacu. Haleluya. Amen. Amen. Akoni fati. Di. Nukuva quelque part. Ni kutoka fasi fulani. Ukaja quelque part. Ukaenda tena fasi fulani. Tufiwa Babuloni. Kutoka Babuloni. Tukasubira. Karudi. Igihugu. Mwinchi. Cyacu. Mwinchi yetu. Iyo tugezeyo. Tufika kule. Ona kisimani kunasema. Muze. Kuje. Tujisioni. Sioni. Tuvuge. Tangaze. Imirimo. Matendo. Imana yacu. Mungu wetu. Ikora. Amen. Ibi biraryoshe cyane. Hii ni vizuri zaidi. Ibi bintu biza kugenda gutya. Mambo ingeendeka hivi. Tuba dufite ibibazo biki? Tungekuwa na shida kidogo. Frere abagwa Ndugu wenye wanabuka. atangira kubura umurimo w'Imana. Yanaanza kukosa kazi ya Mungu. Abo umurimo w'Imana complete. Anakosa kazi ya Mungu. Akabura abakozi b'Imana. Anakosa watumishi wa Mungu. Akavuga atabakozi. Asema watumishi. Asi wote wameharibika. Asema imekwisha. Nta murimo w'Imana ukirimo. Hakuna kazi ya Mungu tena. Turajya he? Tutaenda wapi? Ngo twavuye i Babuloni. Nasema tumetoka Babuloni. Est-ce que twasohotse? Je, tumetoka? C'est pas vrai. Haiko kweli. Anakisimani kuna shida. Tokeni. Toke kule. Rudi mwinchi. Ukifika kule. Nasema Siyoni. Toka Babuloni. Kengia ndani Yesu. Unaingia mkanisa wa Biblia Rusi. Unaingia ndani ya mwili wa Kristo. Ndani ya kanisa ya ulimwengu. Donc nukuvuga ngo Nikusema tugomba kujya ku musozi w'Imana. tunapasha fika kumulima wa Mungu. Tugomba kujya muri Kristo. Tunapasha ingia ndani ya Kristo. Tugomba kujya neza ya vizuri ndani ya Yesu. iyo tushakawe. Tukifika pale Akitumenyesha yuko twahageze. kuna kenye tunajulisha kama tumefika. Tumenyeshe. Anasema tujulishe imirimo tujulishe Imana yacu ya Mungu wetu kanisa lake. ugomba kubona umurimo w'Imana. Unapaswa na kazi ya Mungu. Ugomba kubona abana b'Imana. Unapaswa na watoto wa Ugomba Mungu. kubona abakozi b'Imana. Unapaswa na watumishi wa Mungu. Ugomba kuza aheza. Kuja kwenye Yesu ipo. Ntabwo ari ikibazo cy'amatorero kandi. Si shida ya makanisa. Ni abantu. Ni watu. Ni wowe. Ni wewe. Ni ukwicaye iruhande. Na mwenye anaketi pembeni yako. Ni wadogo wachache. Donc byanditswe Unagisi maandiko nasema. biravuga ngo Maandiko nasema abagabo wanaume babiri. wawili. Eske bagenderaga badakundana? Je, walitembea pamoja hawapendani? Barakundana. Walikuwa wanapendana. Eske ntibakoranaga? Je, walitumika pamoja? Barakorana. Walitumika pamoja. Abagabo babiri. Wanaume wawili wako pamoja. Wanatumikia Mungu. Umwe muri bo Mmoja katikati yao azamurwa. atanyakuliwa, Undi muri bo mwingine asigara. atabaki. Ntabwo ari mu bukene. Si ndani ya bibi harusi. Ntabwo yigeze aho. Hakuwahi kuona bibi harusi. Hakuona kazi ya kutayarisha bibi harusi. Kandi ari hamwe na wa Na mugabo. tena alikuwa anaambia mwanaume mwingine. Baravuga abagore babiri. Wanasema wanawake wawili Bakundana. wanapendana, Basengana. wanaomba pamoja, Bari mu itorero rimwe. wako mu kanisa moja. Umwe azajya
akagenda Mmoja akaenda. undi asiga. Mwingine akabaki. Aha ndio ndashaka gusaza. Hapa niko napenda nisambaze. Nugukuraho ibibazo. Kuondoa shida. Abantu bafata ibintu na Watu wanakamata mambo vibaya. asa mu itorero Anafika mkanisa. none yarigeraho Akifika ndani. akumva yuko Yanasikia kwamba mkanisa pale bagomba kumuha bibero, wanapasha mpatia bibero, bagomba kumuha mabombo, wanapasha mpatia mabombo, bagomba kumubembeleza, wanapasha mbembeleza. Hanyuma twebwe twagize itorero, Sisi tufanya kanisa nafanana na Methodiste, ryacu ni ryiza, kile letu ni zuri, ijambo ry'ukuri, uko neno la kweli. Hanyuma kisha sasa abafrere bagombaga kumuhura, wandugu wangepashwa nipenda. wewe wabakunze si Sasa wewe si wapendi kama wakupendi, bareke kugukunda, waache kukupenda, lakini wewe wapende kama umeokolewa. Wandugu wafike kwako, hagomba kuba hari igituma atazi wao. Inawezekana kuko sababu wafike kwako. Kuki bajya hano? Juu ya neno nafasi nyingine. Ibibazo shida bitari byukuri za kweli. Nukuvuga ngo kusema turashaka kuba kiki. Tuko napenda kujenga kitu. Tugomba kuba tupasha kujenga kitu. Ambatana avec la préparation de l'épouse kwa bibi harusi. Kuna kisi mambo hiko. Nukuvuga ngo kusema baba ni bahamagazwa. Baba anaitwa wawili anatembea hata kwa pamoja. Chapitre 17. Kutoka Mathayo sura 17. Tuli muri Luka Ni Luka. Tuli muri Luka. Ni Luka. Tugaruke kuri bariya bagendana. Umutwe turafata n'ubundi kisha tutakamata gukanguka kuamka. Turafata 17 frere Luka 17. Igihe kizaba kiruhije cyane wakati takuwa ngumu ku murongo wa 32, 34 hanyuma turasoma gusa wa 34. Sura 34. Ibibazo turabirinze 32, 33 ni mashida. Ni ntabwo Ni vita. Igihe wakati ngumu. Noneho dusimbukiye kwizamura. Tunarukia kunyakuliwa. Kuko hano twari turi kwizamura. Tubanze turebe ni bande bazaza. Tuone mbele ni wanani watanyakuliwa. Noneho tubone bakashantse wameamka wakati gani? Bavuye walitoka wapi? Bahiri wako wapi? Bameze bati Wanafanana na gani? Wanatumika nini? 17:34 fe. Ndababwira yuko muri iryo joro ababiri bazaba baryamye ku buriri umwe azajyanwa undi agasigara. Ndiyo familie jamaa y'abantu basenga ya watu wanaomba kwa bari itorero wako mkanisa moja. uzazamu Wanatanyakuliwa. udasiga Mwingine baki. Ndugu uzasigara mwenye tabaki hari abakundi ibintu. wenye wanapenda vitu. Hari umugore Kwa mwanamke umugabo w'abakomeye ku mafaranga mume wake anashika nguvu pesa, ayamwima anamwima pesa. Zaita agenda konti yose y'ibifite. Sema wakati ataenda nitoe pesa zote ziko ndani ya konti. Frenda bizaba. Ndugu haita bizaba nyakuliwa. Abandi bazasigara mu marira. Abatakilia. Hasabi ibyago. Kama mapigo. Hasabi inzara. Takuanja. Kuva twebwe dukurwa. Sisi tutaondolewa kudunia. Hakuna kugwa hasi. Hakuna mvua itanyesha tena. Frenda bazabe nyiki n'itumba. Hawatajua wakati wa jua na wakati wa mvua. Ntabwo bazosubira kubimenya. Hawatabijua tena. Ibi biti byose bizumba. Ibi biti zote zitakauka. Inzuzi mabahari zume zitakauka nazo. Ingano zibure. Ingano zitakosekana. Ibiryo bibure. Zitakosekana. Katolike noneho. Katolika sasa ikore muri stoke itagusa ndani ya gala yake. Ababitse ingano wenye waliweka ngano bazagurisha.
Watauzisha. kugira ngo amafaranga aboneke, Ili pesa zipatikane. azabivatika. Itatokea Vatican. Vatican izumvikana na Israeli. Vatican itasikilizana na Atari Israeli. maboko ya Vatican, Kama itakuwa mikuna ari maboko y'Abayuda. itakuwa mikono ya Wayahudi. Nibajya hamwe Wakiungana pamoja watakutanisha biashara. ubucuruzi n'ubw'Abayuda, Biashara ya Wayahudi. amafaranga n'aya Vatican. Pesa ni ya Vatican. Katolike, Katolike. ubutunzi bwose bw'isi Mali yote ya dunia. yaramutwara. Ni kukamata. Abari amabuye y'igiciro, Ikiwa ni majiwe ya bei. zahabu iri Vatican, Dhahabu yote ku Vatican. ari le propriétaire. Mali yote. Umutungo sinzi. Amaparcelle, Maviwanja. frère, ku isi yose Dunia nzima. ari maboko ya Katolike. Iko mikono ya Katoliki. Ni ukuvuga menshi, Ni kusema ameza mengi mazuri. ari maboko ya Iko Katolike. mikono ya Katoliki. Irarisha imisoro isi yose. Ifisha kodi dunia nzima. Byabyaye iki? Mezani ni. Nuko amafaranga agenda Vatican. Kwamba pesa zote zinaenda Vatican. Titre de propriété Ile kitambulisho ya parcelle. by'amaparcelle y'Abakatolike Parcelle ya Katoliki. bacyohereza i Vatican. Wanavituma Vatican. Bakabijyamo Si ya kwabo. Vatican Vatican. iki gice Yeko na sehemu cy'ubutaka bw'isi. ya udongo wa dunia. Icyo gihe Ile wakati ibintu bizahinduka. mambo yatabadilika. Ni ukuvuga Ni kusema nawe uzasiga. Shaka kwabwira inkuru. natambia habari mbaya. Hano bavuze ngo umugabo Hapo anasema mwanaume n'umugore na mwanamke bari mu gitanda wako kitandani. kimwe, Kitanda moja. umwe azazamurwa, Moja atanyakuliwa. undi asiga. Mwingine atabaki. Azasigara ntabwo azasigara mu bintu ndetse Mmoja atabaki hatabaki ndani ya maji. azasigara mu byago, Atabaki ndani ya azasigara mu maganya, Atabaki ndani ya azasigara mu marira. Atabaki ndani ya machozi. Ibintu bizahinduka. Mambo yatabadilika. Amategeko, Sheria. amafaranga wese bayajyanaga muri banki. Pesa zote tulikuwa tunabeba. Banki zafata amategeko ya Vatican Banki itaendelea juu ya sheria za Vatican. kugira ngo baguhe amafaranga. Ili wakupatie pesa. Hari inzira uzaza ugomba guca. Uko njia utakuomba upite ndani. Ubanza ujye kwakira ikimenyetso. Wewe ukamate alama ya mnyama. N'umucuruzi Ndugu na mfanya biashara n'umukristo wa Mkristo azasiga mwenye tabaki ni ibyago mwebwe. ni shida ndugu. Ibintu ni bibiri. Vitu viwili. Ikimenyetso cy'inyamaswa Utapokea alama ya mnyama cyangwa au ibyo byose yake yote yakikose. Donc umugabo n'umugore, Mwanaume na mwanamke. aha ni Yesu ari havuga. Hapa ni Yesu anasema. Yinjiye mu rugo, Anaingia nyumbani. afashe umugabo, Anakamata mwanaume. amutandukanyije n'umugore. Anawachanisha mwanamke. Uno munsi maze gutandukana mu itegeko, Siku ya leo kuna katala kuachana cha kutayarishwa. izatandukana mu izamu. Mtaachana mkunyakuliwa. Itegurwa ishaka izapakasi. Naomba kutengana. Umugabo n'umugore Na mwanaume. bumvikana ku ijambo. Hautasikilizana kuhusiana na Bumvira ijambo Mungu. ry'Imana. Unatii na Mungu. Iyo umugore atumvira ijambo, Kama mwanamke hatii neno, shida umugabo yake. agomba kutumva. Mwanaume anapaswa kutii neno ili aweze Iyo kunyakuliwa. umugabo atumvira ijambo Kama ry'Imana, mwanaume atii neno la agomba Mungu, kutumva. mwanamke anapaswa kutii neno la Mungu. Umugabo Mwanaume iba kwimye amafaranga kama kuima pesa ili ulipe tike yo kujya gutera, ya kwenda kuomba, ikibazo kiri hino. shida ni wapi? Waje n'abakozi. Sukuje na mguu. Kigali ni mto cyane. Kigali ni kidogo. Kigali ni mofre. Kigali ni kidogo. Nawe ufite icyo azinuza. Hakuna mwenye atakwenda na Kigali kutembea. ntaho umuntu atafa n'amaguru. Kigali hakuna nafasi kwenye kupita na mguu. Donc ba anje baturuka iri Anje wenyewe anatokea kule mbali. hariya munsi y'umusozi, Wale chini ya mlima. hariya wavayo ukaza Wale ugatera. wanaweza kutoka kule na mguu. Ushaka Imana, Wakati ushaka Imana, tunapenda Mungu. Unaweza toka kule na kuja kukusanyika. uturutse hariya saa 12, Ukitoka kule saa 12, saa 3 yaza gusanga wicaye hano. saa 3 utakuta na keti hapa. Sibyo wanje? Anje si vile. Tibaza ko ari bimeze. Nawaza ni vile. So umugabo Mwanaume ntabashaka Imana. yeye Ntabashaka gukora Imana. anatumikia Niba Mungu. dushaka kwikorera Kama pendi mtumikia, ni shida zake. umugore yagomba Mwanamke angepaswa kuko yarasohotse. kwa kuwa ametoka. Iyo umugore yarasohotse Kama mwanamke atuba akatoka Babuloni ndani ya giza akafika Sioni kugira ngo amenyekane. ili ajulikane. So ikibazo cyo gushyigikira umurimo w'Imana Shida kuunga mkono kazi ya Mungu. ntabwo bisaba ko mwumvikana. Aiombe msikilizane. Musangira umutungo. Mnachangia mali. Iyo
umugabo adashaka gukorera Imana, Kama mwanaume apende kutumikia Mungu, umugore agombaga kwikorera. mwanamke angepasha kutumikia Mungu. Umugore akuze gutanga dini, Mwanamke mwenye anakuzuia kutoa moja ya kumi. Kama unatumika, ivyo agombaga kuimana, kama kuko vinapasha tolea Mungu, vipatee Mungu. Mwanamke anapenda siriki, Imana umugabo araka. upatie Mungu. Mwanamke anapenda siriki. Jua nini? Yesu yatandukanije Yesu alikuwa anachanisha mambo. umugabo n'umugore, Mwanaume na mwanamke kitanda kimwe. wanalala kitanda moja. Ntabwo ari ngombwa ko bazabagabo. Si lazima wote wanyamuliwe. Ndiyo, Si vile. ntabwo ari ukuvuga ngo ntibishoboka. Si kusema haiwezekani. Ntashobora kuzamurwamo Wote wanaweza kunyamuliwa. Mungu. Wote wawili. Niba bamwumvira ukuri, Kama wote wanatii kweli. niba bamwaka ukuri, Kama wote wanapenda niba kweli. bamwubahisira, Kama wote wako sio. niba babona umurimo w'Imana, Kama wote wanaona kazi ya Mungu. niba bamenyekanisha, Kama wanajulisha. dutangaze tumenyekane. Tutangaze, tujulishe. Ndugu kukushinda kama mimi. Ejo bundi barene baduhaye imuze baje barira tuko Barene wanasema kuilia. Tuko na connection namna gani connection? isigaye ikurikirwa n'abantu benshi. Watu wengi wanaifuatilia. Noneho barimo baradusaba ko twakishyiraho na audio Wako na tuomba tutie na audio wewe pekee. kugira ngo abashaka gukurikira ku mamobile Ili babishobora. kupenda kufuata mahubiri waweze. Bihita bishaka, hari ibyuma, hari ibyo bita amasprite, Uko majuma bitamuka. donc hari ibikenewe kugira ngo byari bikorwe. Biblia lazima ile tuifikie. Twagize intuzo, twagiye mu mibare bishyika mu bihumbi. Tulifanya hesabu Bingahe ifika ngapi ndugu? bivuga bari baratinya kwiga. Byaba ibihumbi 4 by'amadolari. $4,000. Tugomba gukorera Imana twebwe twikora mu mifuka. Tunapasha kutumikia Mungu sisi tukigusa ndani ya mifuko yetu kugira ngo dukore ibyo bintu. ili tufanye kazi ile. Tube twafasha mwene data umwe. Tuweze kusaidia ndugu mmoja yuko kule mbali yuko ndani ya uburyo bwo gutegura. na yeye apate namna kutayarishwa. Ikintu twahembe Kitu kenye tutapata za wako $2,000 $4,000 ntabwo biguze parcelle frere. ndugu, ile ndio parcel. Ndibaza bisigaye ko $4,000 uguze parcelle. Nawaza $4,000 kununua kiwanja. Wagura nk'aka parcelle sayingine kangana n'urusengero. Unaweza nunua kiwanja kuyapata kanisa hii. Imana idufashe. Mungu atusaidie. Ibyanditswe bivuga Kuna gisi maandiko nasema. ngo Maandiko nasema sohoka tokeni umwe wese kila mmoja asubire arudi igihugu cye nchi yake, ngo tugende sio ni tumenyeshe tulishe imirimo matendo y'Imana yacu. ya Mungu wetu. C'est tout à fait personnel. Ni mtu kipekee, Ntabwo ari amakamba aboha abantu hamwe. si makambi nafunga watu pamoja. Ndashaka mbere yuko tujya ku sasa yabizi. Okay. Nta kibazo. Kuna shida Turaguma muri introduction. baki mwenye na kwanza, Ndio ndashaka kubereka niko napenda onesha la voix irijwe hii sauti, likangura. sauti ya Ntabwo likangura bose. ayamsha wote, Hari bamwe bakanguka mmoja anamka n'abandi bavuga mu na wengine bitoki. nabaki na singize. Donc hari abanyamadini bari hano. Uko watu wa madhehebu hapa hapa, Itorero ry'Ibura mtu wa kanisa fulani atari itorero rya haiko kanisa la Kristo, n'umunyedini yeye mtu wa dhehebu akabona Imana. yaone Mungu Ntabwo ari uko yakorera. ya hata Mungu Utabona Imana. mwenye aone Ntabwo Mungu ashaka gukorera. hawezi kutumikia Mungu, Ntabwo yabona agaciro. hawezi kupata samahani ya nafsi, Ubugingo bumwe. nafsi moja, Un frère isolé. ndugu mwenye kupembeni Aboroga nk'uko aborogaga. analia kama vile unalia nawe. Mbonye ijambo ry'Imana. Nikipata neno la Mungu Akaba yarabonye ubwo buryo sayingine. anaweza kulipata namna ile Ya isi, connecta. anaweza connect, Akaba yakurikira Petero. anaweza kufuata mahubiri. Akaba avuga ati biratuvuna. Anasema vinatusumbua, Turashaka ukuntu twabikurikira. tunapenda jinsi ya kufuatilia audio Hari uburyo huko namna. twebwe twabara kubona ibyo bikoresho. Sisi tukipata vyombo vile Turashaka umwanya kumanuze kumara. tunatafuta fast radio Ya internet. internet Arahari. ziko, Abafrere bazashobora gukurikira. wandugu wataweza kufuatilia. None ikibazo kiri. Shida ni wapi? Ikibazo kiri hapa. Shida ni Nuko ni kwa kuwa kisimu mwebwe muboshye. mnafungwa, Ni ukuvuga ni kusema babiri bari kumwe wawili wako pamoja, nta myumvikano ukenewe. hakuna masikilizano katikati ya Pasifiki na Frank. Abagabo
ataenda. agomba kugenda avec des regrets kuko atakoreye Imana. Angepasha kwenda na kujuta kwa kutumikia Mungu wake. Umugore yabonye Imana, Mwanamke aliona Mungu, umugabo ntayo. mwanamke haona Mungu. Bazakora ibishoboka. Yule mwanaume atafanya iwezekanavyo ili azuie mwanamke na yeye apashe kubali. Tulishaacha yote. Donc wa mugore Yule mwanamke yagomba gukorera Imana, angepaswa tumikia Mungu, angepaswa tumikia Mungu, agomba gutera, angepaswa kusanyika, agomba gukora umurimo, angepaswa kufanya kazi ya Mungu. Imana imufashe rero. Mungu atusaidie. Babiri Wawili bari mu gitanda kimwe, wako kitandani moja, umwe azagenda, mmoja ataenda, udasigara. mwingine abaki. Okay. Suite 35. 35. abagore babiri bazaba basera hamwe, umwe azajyanwa undi asigara. Toujours la même chose. Yesu yabisubiragamo, Yesu alirudi tena. yabyemezaga, Yakikisha watu yarahondaga. wanapiga. Nimubyumve, Usikie. comprene, Usikie. important. Ya lazima. Kubijyanye n'izamurwa, Kuambatana kunyakuliwa. Hakuna mchezo. ce n'est pas une affaire des églises. Si mambo ya makanisa. Ce n'est même pas une affaire des familles. Haiko hata mambo ya chama. Donc umwana, Mtoto, umugore, mwanamke, ababyeyi, wazazi, nous avons tout quitté byose twaraberetse. mbere yo gukurikira Yesu. Mbele ya kufuata Yesu. Wavuye i Babuloni, Ulitoka Babuloni. uvanayo imikorere y'Ababuloni. Ukatoka na mitumikia Babuloni. Si vile. Ibagiwe naravuye i Babuloni, Kama mimi nilitoka nakumvaga Babuloni. kuvuga hamwe na Yeremiya. Nipasha sema kama Yeremia. Tuyireke, Ukuje Babuloni tuachilie. tuyireke, Babuloni tuachilie. hakigira, Haitakuwa na- abagerageje, Tumejaribu. yaratunaniye, Tumetushinda. nimuze dusohoke, Ukuje tutoke. dusubire Turudi. mu gihugu Nchi. cyacu. Nchi yetu. Ni Kanani tugomba kugenda. Ni Kanani tunapasha enda. Ni muri Eglise Pentecôtiste. Ni kanisa ipate moja. Ntabwo ari. Ni Murambi. Je, ni Murambi? Ntabwo ari Murambi. Si Murambi. Aravuga ngo Yeye anasema umwe wese muri kila mmoja katikati yenu agaruka i Siyoni, arudi Sioni, amenyeshe, atangaze. kuvuga umwe Ni wese kusema kila mmoja akorera Imana. atumikie Mungu wake. C'est lié à la préparation. Inafungwa kutayarishwa. Munyega amatwi. Msikie. Hano turi mu bimenyetso. Hapa tuko usma mihuri. Tuzagaruka inyuma. Tutarudi nyuma. Inyuma gato n'ibyanjye. Turudi nyuma kidogo na Hari kazi. ibimenyetso bigomba kuza kugaragara. Huko maalama yanapaswa kuonekana. kumenya abo bantu. Watu wanapaswa kuwafasi wako. Kumenya uko bahagaze. Wanataka kisa wasimama. Kumenya Wanapaswa icyo jua bari icyo. kenye walicho. Bagombaga kubona Wanapaswa kuona ibibazungurutse, kenye bagasobanura wanafunga. icyo byari. Wanaelewa ni vitu gani. Noneho Kisha yarasize akagira pose. akimaliza na kukamata msimamo inaonekana. Dusohoke, Tutoke. tuve Babuloni, Tutoke Babuloni. tugaruke mu gihugu, Turudi mwinchi. tujye i Siyoni, Twende Sioni. tumenyeshe, Tangaze. dutangaze, Tangaze. tubwire abantu Tuambie watu ibyo Imana yacu, matendo ya Mungu wetu. gukorera Imana Kutumikia Mungu cyangwa ni lazima. so amasaha aragiye. Sasa nenda. Turasubira muri Lukafe, pardon, Matthieu. Mathayo. Turaguma muri introduction, tuzaza dutangirira aha. Naanzilia Soma rero 44. soma 42. nuko mube maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Ndiyo twebwe abakangura Walioamka ntabwo baba maso wasikia macho utakabaza. bila kuamka. Arabwira abakangura, Anaambia walioamka abakangura ikangurwa riboheye inafungwa. kuri Matthieu 24 Na Mathayo 14 47. ni ukuvuga Ni kusema Yesu yavuze gutya. Yesu alisema hivi. Dusomere 44. Soma 44. nuko namwe mwitegure kuko igihe mudatekereza aricyo umwana w'umuntu azaziraho. Ine na gatanu 45. Mbese
ninde mugaragu ukira mbese itegurwa Tayarishwa. rijyana n'umugaragu muke Mtumishi. Mwenye hekima. biboheye hamwe Nafunga pamoja. yazanye ikibazo cy'umugaragu Shida ni mtumishi. bijyanye n'itegurwa cy'umuke bijyanye n'abayikabuka baratubwira ngo noneho rero niba uko bimeze amaso Uwe macho. ababwira Anambia. arabwira ngo ntimuzi Anambia ujue igihe umukozi wakati Bwana ruhusa. ariko Lakini ni uwuhe mukozi w'ubwenge nani mtumishi mwenye niwe yeye uriya mukozi ule mtumishi niwe yeye ni ukuvuga isezerano rye sema agano lake riboheye hamwe nafungwa pamoja isezerano pamoja na ryo ya gutegurwa kutayarishwa k'ubugeni kwa ile bibi harusi. biro biragaruka Ndugu viko narudi ikintu kimwe ukitu kimoja turasubira inyuma gato narudi nyuma kidogo simamia pale turasubira muri rukafe ndani ya Luka. subira muri ruka Luka. reka akantu gato Napenda nishe kitu kidogo. Luka igice okay. Turajya kuri Luka igice cya 17 Luka sura 17. umurongo wa nyuma 37 Kama 37. baramubaza bati databuja bizabera he ndiyo problem icyo gihe Ya wakati tuzabwirwa n'iki itorero tujyamo kanisa tuingia ndani. izamurwa ribakuye umuti Kunyakuliwa na ukopesha. baramubwira bati Wanamwambia muri iryo tegurwa hata kutayarishwa. abagomba kwitegurira uwo murimo bagomba kuba hehe Wataishi wapi? bazabwirwa n'iki itorero ryo Kanisa kweli. aho bagomba kujya Kwenye wataenda. ubuhungiro Makimbilio. baramubaza bati Walimuswali. Fasi gani? usenyera Ni wapi Bwana? ubuhungiro Fasi ya makimbilio. 37. arababwira ati ngiyo aho intumbi iri igisubizo ahirumbi Kwenye mzoga iko. ijambo rigomba kuboneka Neno la pasha patika. ikaboneka aho riri Neno iko. niho Ipo pale. ibizu Dai. bizakorana Zitakusanyikia. Mambo yanaishia pale. ikibazo cya Babuloni aragiseze Swali ya Babuloni na Meaka. ikibazo intambara y'amatorero Vita makanisa na Yanga. intambara y'abakozi ifuye Tumishi na malizika. ikibazo Swali. aho ibiryo biri Kwenye chakula iko. aho ijambo ry'ukuri riri Neno la kweli iko. aho Kwenye. intumbiri Zoga iko. azahamagara Yeye ataita Matai. atuguru tujya ati dore Atawashotea kidole. Mwangalie pale. hari ibiryo Kuko chakula. Fred Manifest Ndugu Mungu atusaidie. itegurwa ry'umugeni Tayarisha bibi harusi. riboheye Inafungwa. wari Mwito wa Edward Frank. ikanguka Kuamka. tuzabira bari tugaruka Tutaviona tukirudia. tuzabyinjira Tukirudia kwa tegeta. bishatse kubera Lakini penda onesha. mbere abadatandukanye biki Mbele wenye tofauti na wale. Tushatoka Babuloni. Hatutarudi kule. twavuye i Babuloni Kutoka Babuloni. twaseze imikorere Yanga ametumikia kule. ntabwo tugishakisha amatorero Hatutafutishe tena makanisa. ntabwo tugishakisha abakozi Hatutafutishe tena watumishi. ntabwo tugishakisha amazu Hatutafutishe manyumba. ntabwo ari byiza Si vile. iri jambo aho riri Fasi iko. iri jambo ritahari Neno kama hakuna. icyo kintu ntabwo gikeneye Mimi si lazima kitu. niba ari umukozi Kama ni mtumishi. akaba adafite ijambo ry'Imana Kama ana neno la nta Mungu. kindi kintu tumushaka Hakuna kitu tunahitaji kwake. turabyemera Je, tunakuwa niba avuga ko ari umwana w'Imana kama nasema mtoto wa ijambo Mungu. rikaba ritari muri Neno haiko ndani yake. nta kindi tumushaka Sisi tutafute kitu kingine. nashaka asubire i Babuloni Akipenda rudi Babuloni. imiryango irakinguye Milango inafunguliwa. aravuga ngo Babuloni Nasema Babuloni. yaguye Imeanguka. nibuze tuyisike Kuja tuyachilie. abakono Tuyachilie. Babuloni Babuloni. tuveyo Tutoke hari kule. icyo dukurayo Tusitoe kitu fulani.
imyizerere yabo, Usitoshe imani za kule. imirimo yabo, Usitoe matendo ya kule. ibyaha byabo. Usitoe dhambi ya kule. Gerozo Mimi nitoke. inasohoka nyehe. Nitoke niende wapi? Jua niko hapa. Bravo hii. Unafanya nini hapa? Ni vizuri. Kiza cyane. Ni vizuri. Nshimira Imana. Mimi nashukuru Mungu. Iyo ndebye inyuma Nikitazama nyuma, tuzagaruka nituza tukirudi tuzajya ku kibazo cya nyuma yo gukanguka. baada ya kuamka Hari ikibazo gikomeye mbere kwa shida kama mimi. bari barashaka kutugarura mu madini kandi Wako napenda kuturudisha kwa madhehebu. kutugarura mu mikorere Wako napenda kuturudie mmetumikia sehemu. Tunapaswa kubali. twebwe tugomba gutegurwa. Sisi tunapaswa tayarishwa. Sisi tunapenda kuchukuliwa. nawe Mimi na wewe. abandi byabona Wengine ya kwako tuyajue. position Ni vile msimamo tunapaswa kamata. iba ari ijambo Kama ni neno, ijambo feri ntabwo winginga abana b'Imana kugira ngo bemere ijambo. neno wasipembeleza watoto wa Mungu ili wakubali neno la Mungu. Ijambo abana b'Imana bararyakira. Neno watoto wa Mungu walipokea. nawe usotuko ngo ahari Asema mahali kwenye kuku. Mahali kwenye kuku. intumbi Zoba. niho Ni pale ibizu bizakora. matai zinakusanyikia. Kizu Tai. kigomba kumenya. Tai inapaswa kujua kama chakula ni ya kukula au haiko ya kukula. Kiza cyane. Ni vizuri. Mu cyumweru gishize twagize ibintu biruhije. Wiki iliyopita tulipata nyakati ngumu. Twagize ibintu biruhije. Tulipata nyakati ngumu. Hari ubukwe Kwa na harusi tulienda Gisenyi. hari urupfu Kulikuwa kifo. ivanzemo Tumejiingiza bidufatira hari ikatufungia kule. epi twafashe icyemezo cyo Tena tulikuwa tumekamata kufunga makusanyiko. epi Fred Pacifique yabwiye ko aza gusigara. Pasifika na kama ya tabaki. Ndambwira Fred Nikasema ndugu, kama utabaki hapa naho ngaba muri batanu hata mnakuwa watano hakuna shida, mtakusanyika. Gutyo Ni vile epi twe twagiye Gisenyi. sisi tulienda Gisenyi. Ngarutse Niliporudi nazungana n'amadamu niliongea na mke wangu. arambwira ati twacyoye Asema tulifurahi. nawe yari yagumye Na ahagana. yeye alibaki. Hanyuma jye nashimye Imana ku rundi rwawe. Mimi nilishukuru Mungu kwa upande wangu. Icyo dushimye Imana ni iki? Kile kinacho tunashukuru Ni Mungu ukuvuga ni kusema nta n'umwe tumenya ku buryo bw'umubiri. hakuna mwenye tumejuana namna ya kimwili. Hari abantu badufitiye akamaro, Huko wenyewe wako na faida kwetu. hari n'abatadufitiye akamaro. Huko na wenyewe hawana faida kwetu. Uko ibyanditswe bivuga Jinsi maandiko yanasema utizera kusema mwenye ntabwo hamini agomba kugereza, ndiye apashe kuchelewesha. ntabwo agomba kunesha. Apashe kupoteza wakati. Ibyanditswe biravuga ngo Maandiko yanasema icyo gihe wakati ule ari intumbi, kwenye mzoga ari iko, ijambo riri, kwenye neno iko, aho kuri kwenye kweli iko, ari ibintu bimeze neza, kwenye mambo mazuri, ibizu matawi, jewe mimi nawe na wewe twagombaga kubona. ungepasha kuona vile kuna faida kwetu. Ni ukuvuga ubwo Ni kusema. Imana ibaha umugisha baje gutera. Mungu abariki wenyewe wamefika kusanyika. Akamenyero, Hakuna mambo ya kazoezi, n'akamenyero dukeneye. hakuna kuzoea. Turashaka ko Tunapenda niba umuririmbyi kama ni mwimbaji abe kabisa atonoye. akweka kabisa amenyewa mbegu zionekane, Kudutesha umwanya. asikuje kupoteza wakati. Kuko ngo yumvise ko n'abandi baririmba. Kwa kwanza kama wengine wanaimba, Ndasaba indirimbo. asema mimi naomba wimbo. Haruza agatesha abantu mwanya. Huko mwenyewe anaweza fika na kupoteza wakati. Indirimbo ati mugakiza. Asema ni nyimbo ya wokovu 60. Indirimbo ni nziza. Nyimbo ni nzuri, Ariko we n'umunyamubiri. lakini yeye ni mtu kimwili. Ntacyo yahishuriwe. Tena hakufundishwa kitu. Imana yamuhaye. Hakuna kitu Mungu alipatia. Ni umunyedini. Yeye mtu wa dhehebu. Kuko n'abandi babikora. Kuko na wengine wanafanya. Ashaka yuko n'abatabikora. Yeye anapenda fanya. Akaza akaririmba. Anakuja kuimba, Abantu bakamurimba. watu wanamtazama, Urakoze. anasema sawa, asante. Fred, ntabwo tubishaka kandi. Ndugu, mambo yanatuyapende. Nimuza Kuje. umwe wese asubira iwabo. Kila mmoja arudi kwao. Tugende Siyoni. Ufike Sioni. Noneho umwuka Kisha roho. iragucani. Roho akikuakisha moto. Umuriro Moto. niwaka muri wowe. Ukiwaka ndani mwako. Fred, Ndugu, ibintu bizaba bimeze neza. mambo itakuwa vizuri. Ndashaka kanya ko guhamya. Useme nahitaji kuja kushuhudia. Niwaza guhamya Ukifika kushuhudia iby'ubwenge by'umubiri. mambo ya kimwili,
uzabona abantu batangaye. Utaona watu wakishangaa. Akurebe. Watakutazama. Nasema nasema nini? Huyo ndiye anavuga. Anasema nini? Abandi. Wengine. Asazambe. Atafika pambele. Atangira kuvuga. Akianza sema. Abantu bose bajoa. Watu wote wafurahi. Sema amina. Abantu bose bitsi mitima. Watu wote Munguka kwa ni roho. Ali harafasha. Wanasaidia watoto wa Mungu. Kugira ngo batego. Ili watayarishwe. Ni muzaje gutandukana. Mkuje tutofautishe. Ibintu tubitandukana. Mambo tutofautishe. Ubukozi bwawe wandi. Huduma waenda France. Ufatanye. Nashaya pamoja. Natasha ujenzi. Uko na watu mwingine. Uko na karamu nyingine. Uko na uzima mwingine. Na watoto wa Mungu wengine. Bali mlimo wimba. Hapo kazi yako. Yapasha tumikia Mungu wao. Hakuna selection de frère. Hapa hakuna kuchagua. Selection. Hakuna kuchagua. Anasema muze dusubire uje turudi kwetu. Umwe wese muri mwebwe Kila mmoja katika yetu. agaruka Siyoni. Arudi Sioni. Hanyuma tumenyeshe. Tutangaze. Tumenyeshe. Ni wote. Ni mwese. Ni nyote. So ikikenewe niki? Kia lazima kitu gani? Ni kwa kumeneka. Ni ile Ni kuvunjika. kuba wuzuye umwuka. Kuko na twaro. Kuyoborwa n'umwuka we. Kuko za Roho Mtakatifu. No, twese tugakorima. Sisi wote tunatumikia Mungu. Dufashe rero. Mungu atusaidie. Donc iyo mwumvise ko Ukisikia kwamba umuntu akavuga ati Imana ishimwe. mtu anasema Mungu ashukuriwe. Nilikula kweli, nilifurahi. Jinshimira Imana. Mimi nashukuru Mungu. Jinshimira Imana. Mimi nashukuru Mungu. Imana ibahumugisha. Mungu awabariki. Imana ibahumugisha. Mungu awabariki. Hanyuma mu kurangiza Kumaliza hari indamukanyo za mwene data. kuko salamu za Mungu. Yazitaruze ejo sinzi ndibaza ko Utaziwa jana naanza kusema za Alexi. salamu za Mungu Alexi. Alexi Ndoad. Alexi Ndoad. N'uwi Kinshasa. Kinshasa. Yari yasabye yuko twatanga indamukanyo mu itorero. Ngomba tutoe salamu Ko kanisa. twabaramutsa Wasalimu. anezerewe cyane. Furahi zaidi. Hanyuma yarabaramukije Wasalimu. rya Yesu. Jina la Yesu. Hanyuma mu kurangiza Kumaliza mbere yuko dusenga bila kuomba. hari inyuze ndibaza hari mwene data yazanye akanuze Kuko ndugu leta envelope hapa. natwe twabaye assemblée chrétienne yanditse assemblée chrétienne do Murambi Kanisa la Takatifu Murambi. nibyo ibuso w'ina assemblée chrétienne ndibaza yuko ari byiza yuko yazaka kisomera Nauza hii peke afike hapa mbele na kusoma. Eric yagiye ubwo tuzayisoma ikindi gihe rero Tutasoma siku nyingine. tuzayisoma ikindi gihe ntabwo tumusomera atanahari Hatutaisoma na hii tuzayisoma peke. ahari hanyuma Tutasoma wakati niyo yeye kuba atakuwa abagize bari ajue kama niyo agomba gutumira yeye anapasha kualika watu. turasenga Tutaomba.